say what was say and na me ba na me bisa me mranche na e wo fie ni say as a believer say didi ni no e dia no fee say ye the factors e be ma emma etimi achiti na enkomo no ya na me share nkura say ya yenta na ye ma mema ni nkomo omo ye youth no ye no omo ni nkomo say we've always advocated for the girl child ya ma ye neglect na me mranche ni di nkomo omo bie mani won ye ma bebre ho okay oka say oba de sebi onye bi da no oso oba de office say we ready we university office ade a ebetimi ama oba ye we lack of good sex na me ka say me call me wo counseling psychology school na ye real life story be by so for so for panyin bi ba ye ntumi body wakoware na okowura awade enum no sabi be ma na de na ti say nkruma na it's say correct ye nen ha den say ntumi nyare de ode ya ne say nsuo fa mu ba sabi so ode jonso na ya say wantimi anka ho hwe ya nkire oba no asori na ntumi anka hwe be ma no a no ade no machine kura no ntumi amoso anka hwe say me challenge ni ya ne say asem osan kato aso no bufu asefem ahomete say onim so oware a ohu oba so waro ne ho ebeba so 87.9 Kumasi just say ya say enti oba we no onya ne de yes sad now say I'm not going ahead of myself but me kan ye ma me enu abom lack of good sense any religion say oba ne papa ka oba no kobo ne papa mane a ne papa say na ofri awade enu ma ede ensem na nkofo beka se sofo ba kwa awade we ni dakro wasan ba fi enti ne sofo na futu ode ba ne say for his reputation ti ontinem wow one say ya sofo ntimi ye the best at every fee say the church is so hypocritical about sex na one say ye sofo panyi a odi anim awo mamu 8 na yam pese e be kasa about what sex is sabi nkwala no sofo ye da no nya amofra sofo ne yiri kowura dem a de na esi e so sad to say assuring you so hypocrite about sex but yet we all enjoy that is why oko me pese me ran nsam on but oko in statistics no who say omo a ehwe porn pa and cyber securities no omo ehwe porn pa ye religious people Mempese metwa no mempese metwa no sofupeni bi owo US eye conference invite asofo owo wiase nyina akoi wo mu wie na wo mu ye review no wo mu call internet so no pornography asofo ne hwe no sa na wo twe no mu call conference no enya easy enya sam keto uti ase ti asofo re papa pacho baby a makati ma make akra 1 minute bi ni say awrehu uti mi ko asori bi na bia wo kasa mu na sex abepiem wapon na o ko so fun office bia for refreshment kitwe bi no papa ya hadie ya na esansem we no yenta meso yesa na mafa akire bisa driver no because me cars magazine me bisa driver say papa wawo o say ne mai 8 na ye den no wo ye ye hypocrite sofo ahomete say na anche bia na me mayo na ba ye mu because yes ya say wo monya spiritual ya say sofo no ka edwama nsem no onya spiritual Reverend Shapa choya ko one say asebo one say Aunty Bea ada ye be hia bia be di sankomo we bia one say me eya na ahomete say hefa na ye person ye youth no enya information about sex free apart from youth no kwa awari for na wo fie one say me kan be si asem so say me ba no a okoware ye no oba na ye virgin
Yeah, Bema no see a virgin. Yes, say be my dear one son, ya go rawadi. Na ko so ya ko hu. Na council or one. One must say. Oh. But for Nyamiadum intervention a bear, can you imagine say even in the on the honeymoon bed no cry no, not phone call so you say for her raha ye we just one not just some person say one say very asan hometi bufu adentina nipa abeg ye counseling for 3 months asori ye one say the pulpit no you feel say enye maybe tenesi e kan wasem enye maybe ntene na bible ka say enti adam ne yiri eve koda ye no na omo pese omo kire say omanda e say ya apple omanda just say one say ahomete o de wo de be fan say apple no omanda o kan em say 4 no Genesis 4 no tama set mo be ba or say then Adam knew his wife. New Living Translation they say Adam had sex. Oh baby called you say and they had sex again. Audrey ifida na menya chi papa o Sunday ifida no aya na oye easy Friday aya ye de to phone boko na so nsama ye ka no aya no mu yedu se ye ka na se fa na edi ye adwuma ibehu da ifie asundwi baba ho papa and so yede Akoma mu nsam e de bro easy Friday edition of Akoma mu nsam twemedie utie yen e wo Akoma 87.9 na o hwe yen enso e wo Onia TV Akoma FM ye wo Kumase ye ni Kumase City Mall na e na edi enhwani mu obetimi nso ahwe yen e wo Facebook TikTok e na YouTube okoho no ma like the page comment na wa share se be ya nyansa sam a sabio ye ka wa ha sei no unue bi nso enye bi etie na ode abo ne bra enne ye di nchia shonko kra ema obi bia otie ye na mom nchia shonko no e de kwa ma wo ma efri enne kopim adwada o mbehye Jesse ye ka Jesse na no ehu adekro tuntum na onso obi wo kwa asabio ne yire ato ni kuna ato ne maame ne papa ne ba ni nua o kwa yie bia ebodu kotodwem sadre wo sukra na kase wonja sukra na emu ayedin e de ama no mosafo ni nyina de yese urade ne se onchiche more na mo yi ahodo ahodo yi nyina no 87.9 ya ewie peye na ono anim kwan obefa so nipa kro na ode hye na odofo na wefiri wabrabo no obefa kwan fufuro bi nso na wa hye o ma wae ntu so kakra na wejai na wepeja weni ahwe urade eho na wo mu a efiri ebeba midin e di beaches biogabra obetimi afremi Aunty Bea mene maboafo eni ahyehyɛ dwumadie ya ye de ebrel enenso enkomo no emu edu papa aha ya be share sa na me hwɛ comment ankofo keka na me hu sɛ enen kobo no ebeye de na enra me share wo Facebook no lawyer baako Samson ayeni o hwɛ papa na ne ye is a wise man enti papa over cross men can tell that you are a wise man say you Samson but you Samson thank you he's a wise man it's Samson on cry now this man and catch papa why or say ojo papa thank you for calling Aunty Bea radinadum no so what shaban Jesse no obey ne den bibiato ai e asemwa e asemo me client ba ko me nana oh nena yedini na wotweda ena wa fa ho sa tuntum o but wa fa ho papa se me raba esa ai me fan so hey na say onye small children cry o ye raba na say we see afa no wona na eyi a wo ko no wa fa no ye ma ka wo sori a mahwe fa wa fa no wo de ko na na eyi yo yada mase papa no say aka chop say nyame ya aduma 19th of December and 24th of December yoko emia mienu first one no e Kumase Central Prisons eno e 19th December and nyame ya aduma nso a 24th of December and also yeko Menhia Prisons ni nyina e say Akoma FM afesu bia ye won enipa kuo bia ye adoye edema wo ye from ye program di ni di Akoma achede na afidie ni de ye se ye mai kunafo ye ma sebio nyanka eni ewisia ye ma omo a omedi dem ye se ebi mo nso e ho kire wo mo pa a omoda inedefie eye prisoners nti e ho na afi empenifo keka ye tribom ye pese ye koye omo adoye nti eno eni ye ni so ade hu na ye Kumase Central Prisons na Menhia force se mu peu ye wo se ye nso mo be ye adoye
enti yentie atiye or your ex convict okoda Kumasi Central Prisons for 10 years yentie no o nyama ohu wo ho o meduane die mu no yetie ni hwie a na ye de enkomo no e de ato so ye ba sese ya. Okay. Mentina won kase be twa ma asema siansa. Okay. I say wonam wo yembu nyo hwe ba ne ya o to for ma ebinya ma meto wadaka. Ti mesere o say prisons no omu hia moa. All right. Go prison kakraka ne no omu ni bus. Omu ni ambulance. A obi yare betimi na tumako. Ti mesere adofo ne say obi bi e kan Akoma o de fa ne say o ya amanyame. Le china bi no ebi a wo na wonya so mfa so but obabi o nyina ba no. Papa na ye ma obi oda ne do fie no obitima abenya so aba. Nti papa bia obaye ama obi oda ne do fie no wobetimi enya so aba bia na enya wo ene ne ya obeti so aba no na echine bi na obabi wenya 87.9 nti yesremu di obetimi di abeboa ye bia na ye di akoye ye nuanom a omuda ho no adoye no yesrew emfa nkam ye fabreye yese nyankopon ne kan ye enu nti na ye ejina so na ye dia ye ntisa nka ye ntimi nye nyankopon bisa de suafo ne se me da fiase no mo amba me hwe me esuafo ne se nyankopon da ben na akoda fiase o se wanya ma wo ma omuda ho no wanya ma ono asafo Ewrade nti sa na ye gina so a ye pese ye ma asafo Ewrade nti no na ye kwa akohwe wo nti endwendwi bebre enke kansem bi nkyira wo ho na omokoyi omobone no na eya yes yenim se bebre wo ho no ma omobone bi nti na omokọ batodie fa Ewrade asem no enu nti ne bedom ye na ye nso yentimi koyi omadoye emo gari beans enwo anwa toilet rolls semina ye di dware ye wudi besi nyama prayer ye di pra ho no scrubbing brush ni obetimi di asesi ho nyina odi bibre ya ye beji afei nnuane ahodo bia bi enso di bre na ye beji doko odi bre ya ye beji ensuo na sia na me kan oba bi no se say ye pipe water ye bia no mubu no nti imagine say ya to pipe mbe 3 days aya no bisa say tisa no me den na o ma no musuo nti de sachet bags 5 bi e na obetimi atokra odi bre ya ye beji ya odi be bre ye bia dofo ye beji se uwo baabi na ekwan wa na wadoye no ntimi emfa mbreye na wo pese uye no sikemu a mepacho ye momo number no eye 0530 507849 0530 507849 edin ebeba no eye Akoma FM minim se Ghana fo mo ya ade pa na ade ba kwa ya na ye ha ye na ye last minute show no o se sabre ko ye beto aba ena bronya so ebeba enti sabre kra ko fa hyase etoto omo niamem enti entwen kasa 19 December na odu sika neba we bebre sabre bia ye boaboa no a na yetimi to niama no ediku wo se be ya ebo no enkosro bebre yedamase se motie na mbe ya ma ye nyame hira mo ewrafa ye koya boafo ho na the topic na ye be discuss and I mean the kind of topic no tudwa me fantwi we ayo enti ene ubisa say the topic bay na ye ba be ka ho asem easy Friday edition. You say, should your ex still be your friend? Should your ex, obviously na ex na ye diania. Say we your ba na wan twen so be worry. Now they all say obe fifa obe so ahwe be so ahwe. Do nya ex ba ko mienu miensa enum enan ex. We ye be ma na so de o mpe ba ba ko. Now so hwe ya. Now what ex for o ma oni o ma twem na da no. Emu na ye ex no. To ni be akom yenu miensa enum ensia wotwe edu o de ni edu e ma de ni enum enti in each way no should your ex still be your friend eno na ye be di honkon hu sunsan so a ewo e de ma especially say wa warimpo na oda ho ana ex di nkomo na mo chat e honkomo na enne ye bebo enti ye Reverend Kwame Kwati hunu so no de oba ono asam no pempen wasini pempen wasini pempen on fan wada baby asam no kan mesma oti ana Reverend Pochomebua pepe enti Reverend Kwame Kwatin e wa hanu moye head pastor Baptist Family Worship Center osan ye renowned marriage counselor and family life coach ono enene ye ni bedi enkomo Peggy beba no supporting vocalist ti o ma na Peggy so de ba ko afem enti Peggy so e wa ha Peggy Aunty Bea na ex na mu de hin aba mienu na ya ka to so na we ni bi no ase me hunu se aba mienu na ya ka to so no
ABC XY ana nye no X X aha minim se bia XYZ sa X bi na wo ho na ansa na wako Y na wako Z no ah okay ene die I just hi Should he still be your friend? I say Is he still your friend? after campaign no you after election no campaign What God say? Yes, president in na general. Me as you started another campaign. Sir, me there be. So he's not. No. I see. Aunty Bea, mami ko peska why? Na nyesa dey am sara for the paper me free ya. Aunty Bea unim se esiche ye de. E na ewo so ye de. Na mo made ba ko e de pa nipa nim ya apomuden. Se wo apomuden a e de papa. Se bi e de se na esiche ene enchene. Ana se ewo mpo. Ne senti no e na midi power specialist e ba for aso ye. Midi omo ho adanse e de ama o. Me say hepatitis B yare na efi A kosi E no sa etete wafo wani eche ho efi sa Dr. Adria ya 2022 oba besi ye born abaso se waboa ama hepatitis B yare no ase etu e wo mamu ha se brebo no e na aye kese siatika yare no e na etete o dompe no emuabu anase se sabro e na ejojo wo a wudi wani eche powerful aso ya Dr. Behwe na wa ma wo adro osa ne kompompo de otenete hwehwe na chi kwa e wo legbosomtwe kwantimpo ne so Obenjesbo filling station usu besi o aya junction o car driver ni no obesiu Accra force so kwabenya ACP main road and atakwade force so emfa wani enche Anaji estate oben Anaji MA primary school no osa de edron wanwaso e de aba edwaman so a etu malaria ne wona won honam ye oye nyina ase eno ne edua ya mala mix eno etu malaria eno honam ya ase Hebatin herbal powder eno ye immune booster support GKG mema na mo mema no aye memremre sebi entimi mpawa no kope GKG bi nom na emwa na endi wakagina mu cough care herbal mesha eno so etu ewa ase na edua ya herbal tonic se wanumu ato na wontimi ndidi dise wokotwa bi ansa na wadidi amesrew enne enya wo last sizi sa ne meni nyina kope edua ya herbal tonic ni bi enom na beboa ama wanumu na wontimi endidie no aboa ama watimi edidi na waye fine hwehwe na chi kwan ewo Lake Bosomchi fe yase usu wesi o Jesbo filling station ana say friend 0244544422 0244544422 ana say 0200383831 0200383831 nidudu mu betimi ede wani ache misi heba kejetia mrum updank mrum Fredmans ko Dani heba mrum ena kolina so Ashtown mesi se enkwada no omubedi anopa breakfast no makase mami we want more ene na home sweet cereal logum mesi de na ehwam ntino ne yeso enye ya emo soya beans ena sheet ene ye de ehia so de esi jaso wo de numu saa 30 minutes pe unya wasi chire na unya wonchene kakra na de maku somu a enkwada ne bedi no makase mami we want more ne ye enye ya ena ese ehwam ti abofra wodi abosumi nsia so obetumi amani bi sa wo pe bi etu a for wani che poku trading ana kejeti aso gate 4 store number F3280 Dr. Mensa so mfa wani enche Osons chemist eho ena omo ben store number C14 ena edum PZ4 emfa wani nche spare parts lane edum pampas so ultimate lane KO addition market ebu akwa offense ena tono so atonsu okoho a ubenya bi ato fre omo 0246 697358 0246 697358 and that's 0546 921728 0546 921728 fre home cereal logum for na dodo bi opebia ombe deliver ede amao mame fon kopie Caristic Ventures for asweye se enam nsaye na etete wo oni be medi nhwemu ana wase ehhehyew ana se ensufita efi wo ba mu ba be madande nya na wonsa hye wo ham na wudwiri na utinti de obema no se ohaw bi na abam entumi ema nkwamo ano enhinse obade a ene na fa woni che Caristic Ventures for asweye na kope wonu pani bi enom na ebeboa etutu sa na emani nyina ase ede amawo okwa awoso ope Zahara herbal mixture Zahara G man capsules ni nyina eboa na tuyare a etete woni nyina ase for doctor 0246 348334 0246 8334 and that's 0248
569335 0248569335 Hindi heba no so eye malaria dro kope binom na betu malaria na etete no ase grow fine me se hu se ka no na mantam na se epaya eye dupa na omoton me so kope bi eto se wanum ato onsa na ona no etwetwen uji wo ho eye fi na aba omojam untumi na anajo na wonso enapa ene me so kope grow fine bi enom netumi eda se wo menses no so ena ntumi emaye amase bi abawo ho ayede amawa ene na wo yenya fibroid me se kope bi nanom na emo ama wo menses na ntumi maye no yede wada ne calendar ewo wo fie mu ubu nsa na wo kam obi wa ha ne atonsu kwa woto nka ene me so grow fine adaroma ene mana na menses etiti ye ni nyina ne aba amaye wo ntafo ene ahenasa kope grow fine nupen bi enom hwehwe omochi kwan ewo apidank heba ubenye bi ato misi heba so ubenye bi ato smart heba for enfo wani enche oboase PFA pharmacy Colinac eye new tafo ena Kingswalk so eye Accra ne dudum for doctor 0244596532 0244596532 grow fine was it makes you grow fine a man so say eye Dr. Menses Posa Travel and Tour Company me say see ade each one for himself God for all obia hwekwa obefa so a obeye yie enti se wo ye list mistake me say obi the 6 ebe da no 9 eba ne sa wo de ko ba bia nipa no wode awie je se wo hye wo da wo de be ma eno so ye nkapre simpoa ena wo de betua ekoba ne sa na woni so ade hunu se wo betu kwan akọ amanone akọ ye adwuma no na anya amaso enti me sew hwehwe posa for aso ye na no mo enkodi nkomo se wo pe visa anase wonya visa nimpo no pese omutwa ticket ma o de wani eche o maso ya o mbebo mbode no motwa ticket ndi ama o eye mu de he na wo pe say international anase domestic airline oko o maso ya o mbetwa ede ama o say nyame ya wadom na won saka visa no so eye 2 years working permit o mbeje ede ama no akwa ye adwuma hotel reservations nyina o de wani eche o maso ya o mbebo mbode no mo de say adwuma ni nyina ede ama o hwehwe o machi kwa o first floor Amenase house omben so amazi Matias Junction ena kejetia for so enfo wani nche first floor Barber Shopping Center Morocco Adishman for posa for ewo numbers a edidi suyi eye 0205 215495 0205 215495 anase 0504 246360 0504 256360 Dank Herbal Complex Aunty Bea dank for me do omo ho adanse me se say syphilis gonorrhea anase namu sayare bia etetewo chlamydia wo de wani eche dank for aso ya me say on beti ne te prostate nsa afi na eba anase kese mbebi aduro bia for ni che dank for aso ye na Dr. Edin Hama ebetu prostate no ase amawo ojonso na obema mu hyehyew anase ojonso na ntimi bagesa wo chima me srawo tutumi kamentwe amani nsiansa na mihu yanka eni aduro ewo baabia enti fa wani che dank for asoye se oba no ontimi emfa afuru afo wani che dank for asoye se enkwamo no so ena wo fom a ana sompo white ena etetewo amansu fi afiri wanamu eba fo wani che dank for asoye na doctor obetu ase ede amawo fra doctor o numbers a edidi suoyi 0266593330 0266593330 anase 0244 017556 0244 017556 omo benpechi number 2 City Life Hybrid School no eho ena wachi kwan ewo intifra doctor na no enkodi nkomo na obeboa no watu yaro ni nyina ase ede ama Aunty Bea medase papa Peggy say ode yaboafo enkrato no ede afam ede amaye inti straight to our topic for the day. You say should your ex still be your friend? Should your ex still be your friend? Eno ho enkomo ena ye babebo na ye ne Reverend Kwame Kwatin ena ebedi sa enkomo na Peggy ebe backing vocalist wo mu a no so kakra opese ode ba no na ode atum Reverend Kwame Kwatin or your head pastor Edema Baptist Family Worship Center ewo Kumasi hanom ena osan a renowned marriage counselor or your book writer books are what show krom ha say no enye asem keto akra ena osan a family life coach or no ena ye no edi enkomo Reverend Pacho Akwaba ye na Aunty Bea Pacho wi a nyame hyiam dodo nyame hyiam and so aye
kashopa. Oh. Mommy no dress so and I want a dress. I am a manifest. I so she no so ye. Also bibia yo. And they easy Friday and they that to na my dream the best jeans na maso. I want one day and them so then I need measure jeans kakra. Topic no they relax. And then the yen shokuntai bia yen fa. Okay. You Reverend, for the benefit of one I would say you know. Yekade ex one or your ex. Who is my ex? Who is your ex? Me that say mami nchia ahwefo na etefo good ex na hu ye bo hwe from 3 angles. Okay. Those in kanye there me fan there ye date and ye courtship na ye worry na ma fa girl da and ma fa oba da oba na me ni na jai no or ye me ex. Okay. And ye one category. And ye wo obi a wa worry se si a make say wa worry and na be me bi a wa worry no ono ye ne ex. But you difference no. Aye. First one no omumi enu nyina worry. En worry. So menim say sister worry a. There be. Aha. Hey. Obwa papa worry. Enti am fan there on worry ya. On worry ya mami kotwi. On worry ya. No ni be me bia date da. Na say o boyfriend a. Be man na wan worry no. Oye ne ex. Okay. Okay. And I say wa worry said you can say wa worry. And ansa no be worry no. Oni be me bi nso e date e no man worry a. Sa be man no so ye ne ex. Ye ne ex. And ye wo obi a oni be me bi wo yi. But wa worry no. Baby say. Baby mama. Baby mama. And baby papa. And baby papa. Okay. On say me kan am me so because person ye exes no from there. And me try her types of exes. Types of exes. Okay. And na oba wa worry oba woni be me bia wo ana be me bi oni oba bia wo but o man worry. Okay. And na be man na worry di oni ne wu ye na wan worry no ono so ye ne ex. Ex. Okay. The denti a make we nyina ne say ex ho nsem me sha say make us our radio so no one of the topic I main tan kan ho asem any exes. And one of the dangerous relationship ever. Papa sisu be mam. And one of the dangerous relationship ever. Tina me chere types no. Okay. Na ma me fa baako na me ka se me chere. So we are branch here and aketesia na won ware sisi ai na wo ex and I said wo girlfriend wo ex. Na ebia per adventure okore ni phone so ex no phone number wo so a Jami amwa ayimshishie beku. O me wure mu pa na me ko deep pa. For deep my. Say a dangerous topic here. A dangerous topic intimental treaty. I see. Wala ayimshishie beku. Ene nyame anya wadom na wo ye bema wo ye jealous kakra bi na wo ye suspicious kakra bi abewu ntem. Enti emema bebre wo mu mpa ebo. Your friend is the secret prayer of the heart. Okay. And member be brainy, and especially member be brain pipe when he say, Omo ex be wuntem. Omo ex be wuntem. She, one more year and omo girlfriend ex. Aha. As some names say a delicate or some church me. Omo dream no. Ni yemu anka ni girlfriend ex. Wo. And that's offend the secret prayer. The secret prayer of the heart. I see. I am someone who call mutrim. By nature no be me bia na oba bia e ma de research kakra ni studies amaye no e ma baako na ohu ne boyfriend anani kunu ex a obeye nanim style bi keke. Okay. Ba e mema de yakome mo no ye manka saa wo yire ex wawu condemn na osan koye bema wo yire ex wo sika na wo yire saa ne no wo saa link no a bese nyame ambe ma bewu ntem so wuska na bi kura wo ma na yira bonidin no de aka asem nyame ampata bewu ntem enti bemme bia ne yire ex onim no oni ahoto
na ma me ka asem bi baako me din ka se ye worry oh be me bi wo wa ya na ope no oba bi kura ma so ye ba me bi wa ye pe won asem na ekobisa bi na ansa na abe women no mema se na anu o manante betaka che mema se wunya koma eso a question we membisa because ebedi wadwiri mu dem sa kopem da bewu I see unim obabi ema no so ya mo ya ade o ya mo ya ade because mo ntanka no kure because mo ka no kure na nka mema na bodam disclosure no oh yes ya limit disclosure obabi wa obe chance us oh man say papa me see so man say ye wo school na boy B because okaso waka no kura kire wo a se see wo boyfriend na wona akwam no say football match at cat bench because just here shall be 17 wo ma field no so kura because wo kan obi wo wa ansa no wo be ware na no make asem bi obi wo ha baby a what otifi obesi baby ogina sese no okaso wo ko na chia keka nsem a enye papa obabi wo ho a ni kunu one ne ti sese a no emema aba na kwam no o ye 17 ayeka ebi 11 football so ya di nipa 11 ebo enti sa wo yire kan no kura pa che o se wadi nka date mema 13 na wo to so 14 a o se ka bench so na ate football match kwa ya ombe bobi unya bi mo enti ensem bi wo a ye nhye dem bisa okay and obi wo a o ye dramatic obi say ne girlfriend and ne boyfriend say enipa say na no ma date otimi poko deep enti wo munya na o die ono willing no ba ne so aka say me your ba oba de say be ma ba wa kwan mu ade na obeye na je say 14 obia no wa dadada say ba ko kura wo ne 14 men na ada 14 nyama oh ya fa ho 7.2 nchama me eti use auto so 15 na ye wo bibia ye frɛ no psychological sex okay ye wo emema bebre according to Kensi Institute of Pennsylvania so person usua sex ho ade pa ko mo website Kensi Institute of Pennsylvania wo mo research bi o mo ye ne nansen wonim se emema bebre ntimi mfa ye yire mu nya orgasm ati se mentally or projecti or baby a woni nada agi neni pa wona dream one time be Kensi Institute for your research bi omu bisa se adentina be ma bi wo ha wo no be da na yiri didi abena no abo afia afia say no kai se abena na da wo mentally no sex na all ye no ne huntimi nsane no agi se o projecti be 10 years ago ekua bi a na odi ne full helicopter on o projecti sa de no enu ne ma no sa power no oni wo abna na eda wo ba na dwene mo no one travel anko ne pastor okay onya orgasm okay exercise na ye kan bi ni o no hwe ma me kan sem bi nkire etiefo ade bi enyankopɔ ye ma nipa bi ye but ya se no okay nyame nyansem no nkeni kwa se obia be ma bi ehu oba edi so oba bi ehu be ma nsa ne yaware last week ni e ka sem bi wa on se oba bi wo wa obaji nani a oba settle down no na oni enije because what from mema wudu enti ube settle down ebi kwa sense ya making mafa Kristo enti wa betina wase but bema na ni enjoy one pem no weni nje because ebi kwa na the size of organ na edani mu no ompe enya nyame na yemfum so yempe ho na kofa enyeme bi di brayen now me pese me ko asem bi a me beka ya na me wurafi me se wo ye obema na wo ye oba na wo ware na wo ye ka na wo girlfriend ka cho se owo ex amani so a men pre se ubehu dodo no ex no mpo okay men pre se obehu no because won fa nyawe men pre se obehu bema woni wo se ni ex because won fa nyawe de to sumienu se wo ye bema na wo ware na wo yire
onye virgin wa date pen ehu hia se o se wo prince obehu emema wo yire ene wo mo dedaye ana wukunu ene wo mo dedaye ansa ko wanim na de ehu wo asema ye ken nyina mu etie fo mfanche me mekire mu yi de ehu wo nsema ye ken mu ne se ye wo oba bi wo ho a ansa na oba ware no one ex bi wo yi ebi ano eye nkwada brem omumienu nyina na omoni nte na ewoma na ex no nyame ye hira no ebi kwa watu kwan enema koye yie adi ama no na ex no pe kwan bi asaba oba no ne wuye na brabom na ofa ne ba no so no me ko remeba no afre no me ba no wote sen maba Ghana o enti ya ma me ba ne mra ebi okura na otimi frɛ oba no ya bra be ma ne tirim ye o me de niam bi bae bejima akora no e de na ekoso nkomo be koso enti Aunty Bea ye du ba bi a mekire niam bi se be ma unim se wo yire wo ex oba wukunu wo ex a asetina ni wankasa se nyo se wo ya wo because honestly speaking obia unim se wo yire o girlfriend o boyfriend o wo ex bia no o se wo tire ni wakoma ene wadwene wakoma no o se o ma ne ye kese pa okay wadwene ne nso o se wo tire ni na se obema bygone aye bygone okay aha yo enti enkomo no we ye bru mo kan say ye bru esuo na ni we hu ye nyawra deep kra when the introduction we ye introduction and a Reverend Kwame Kwatin waka no enti sabre ya kwakache obi say ye difficult topic pa so ene ya twe Reverend Kwame Kwatin say sa topic we ye be discuss e san say edinkofo enya papa na answer na ye be koso na Reverend atwaso edi amaye say should your ex be your friend any de keka ho no mayonko enidaso for hwe na abna adepa odriyefo abna adepa oni yenko enidaso enidaso hwe de enidaso jevi wo hampa mo ye de nyame adompa chonso e adompa me ho e de nyame ase medofo papa bi awia wutie me mame ma wo akwa babie ma wo aha medase papa se wutie nkomo de sei onpranpran sam na mabuasim safache me na sima bese dupe yentwetwe nkomo enfamfa yapomuden ho ensem ho awie eye doctor Emmanuel na se Dr. Elder Owusu ne nchen ene ye de nchie yi efri eba wono ene da enida so ho heba clinic ano Dr. Semin Kanfo enfama wo se de wawu nko a ena sabi enida so eni ho edema no menu mienu a enkwa ewe yemu moja edi ye ho afusane ni etumi koba die na chese se de yade no asiatete wo edi wakodru he de ayewo edi afabia ho ne ye nhye ho Dr. Semin Kancho se nyamedin enwobo ewo naso ye na ni no so wo de ye adwuma no ano enam enunti enidaso ewo ho edema wo a awie wutie me na afa wu hye me bie na obi bisa se enidaso ho kra no ede ba ade ene ye wo ho na me no me yare no onim how many years a anasa mere dodo a atena meso acha afei ena aba beka se enidaso ewo ho no munti memfamra enidaso mepacho eho no enye wusika bi ena ye ba bagie di nemom yenim senia yedra ye de ye adwuma no esi etie ena yenim adanse enso a efrimu aba enuti ne ye ka cha wo se yemfa ho mre tentina yade no atena wo so sika wakwa akosai no ewo baabi yese enidaso ewo ho nti gidi ne tutu anamo na fa yade no ebra yakache ye betumi ahyew ama wo beko no wo beka se woni enidaso wo ho heba center anasa heba clinic ne bompu nimpu na ampanso enidaso epie ede ama wo ama yade na edokoro wo no wade wo ho ede afiri wo nyare wo mu yetina sisesi ya ne ye ka ne se ye kan enkomodie ebita ho na ebi a wo teke mu ohu obi so kra wo ho no last week ye ba ye ne number no wentumi antro ne ye enti ye de number no etu dotew ye wi a enkomo a aka akire no ye bobo so ama wo nso wate bi nti wo tra
a numbers a doctor edidi juma e wona kache enie 0559 0559 90 12 34 0559 90 12 34 and I say 0591 619 88 wey e number say didi juma e wani daso ho herbal clinic ho afei e die ne die ene ye e wani daso herbal clinic aha na enkomo ne wo meka cho last week say onipa bia wani ene ye wo kane a wode nemu e wo wiase enti koba ne say eni no timachie bi eba ho a na e kamia ye say abraba wo nemu ana say ewiase a wo nemu no esum e ye druwo bronya na eba no ene nipa ho ehu bible kran so akadadase emi ye ni we ena ho sa abo wo enti wo behia wani ni say ode be hyade e wo wiase na wa hye senia eniema esiko enti wani no eso kekau eso hyehyewo ase kokko bi aba beda wani ni so da bia wani no prunsuo chese eni hu yade bia eye eni daso wo ho herbal clinic ho eni ede sa eni problem no kwa kodan doctor owusu na afi wakan bi ede amayen hyene nsuma yen se esanse yaso ye ho no eye herbal clinic enti abrofo drobie ni ho no mo eye adwuma e wo ho na emomobo ade nankasa ne power de adom yen no bra no ta ene hahama no eno na doctor ekeka bobo de so wani ne so a eye adwuma e wo ntini ni mu na aba be pie mu e wani so beda ho e de ama wo se wan na afei esonso ete e de ama wo enti se de ni yade no esitie bia e ho no eye drop bia ni ho e na afei na mekoye ne mahunu se ye de eye drop so so nti doctor ne nya de mpacho da bi obo ade de na wo de e de ama yen na e na doctor ekeka bom wo de soso a wutimi sa munum ho na wani so ada ho ate wo se wan na afei wetimi atoa so edi wudwuma esefata doctor se men kan che se ebia wo no eni yade ni nti wo hyase a wo hye spectacles ye mu bi bebre wo hono mo spectacles na ehye no se wo yi ede to osima ba akokora wo wu esan se na ni obo ade de ma ne natural no se spectacles na ba be kata natural no so enti se wo nante na spectacles ne nka ho a wo ntimi doctor se wo de wo ba ho ahyebra na se na edro ni bi eka wo efo wani so a na wo hye se obesan so the spectacles na nante akofie anasa wo de wani saa ene beko eno eyetumi ni ayaresa eji hini eweni da so ho herbal clinic enti tuturumika mana moto nefa wani yade no kodan doctor won fa hahamani bi so soshoma no wani so ente wonwan na face spectacles na wo ye na de ha adwene kra ene enkoda na won mo eba no wani ahibia ye fi ase e hye ne spectacles enti akoda no wo kọ wo da wo ye den na wan hye bia ne huntimi ema no momo sa no na doctor to nsa e dia from so obehia mo e wo na kache wo se de be ya ebetumi aboa ye kan kumase fo mudumani e kiremu e wo kwada so estate park ho ena doctor wo bo ne sese a wo di djuma esa enkrofo eyade enkranfo nso ekwa kopiemu e wo tabora wo mo ne alaji walako junction honom no ho pepepe ena enidaso ho herbal clinic ewo enti uhu doctor eniema efo ho anase edi wunya titiru edi fo wani hu no doctor betimi eyi na kwa ede afiri wo na afa wani so no etimi ate enye eni nkoa e na ade kopie mu ewo enidaso ho herbal clinic doctor esa edema wo jade enkaye bi etise diabetes yade no mepacho wudie no eye stroke eye hypertension eye prostate me say aye conscious anase aye large doctor betumi eji ede afiri ho ama won so wade wo ho mepacho eye typhoid yade no e na edi wunya anase koko last week mekacho koko yade no wo bi na se wote compound house ahwe fiewra du sika be mantem ekoba ne sa na eja nan asebie ni na ayekoji ye nan wo so wonko akoko nti okotena so a wo papa de mepa cho da bi enye mafiewra ne wo enya problem and that's all ho herbal clinic se fabra na fe koko na efefiri woto wani ase no wanyi efemfiri ho ma na fe won so ede ho mepa cho infections ahodo ni na no so ya na ha dwene ye nua no mo ma titru ene
tete yen ahomete se oba wo fa ho atade ne ye kama ebi a perfume so a egu ho no e champagne na emom under kanu ho no ase ho no ehon kana efri ho ba no enkoyi a be ma bie ni ho no mo a wo ba wa ho ofese de sitie bia na ahemfie ho nkomo no enso enya akono enye da wo betina tena ho se ne ho efenti sa dabi ma ahemfie ho no enkasa ebetumi so akasa na chese infections ahodo ni nada wuji e de efri ho nti oba sabi opanti na ehyew no wo wuro edigu ho nom na once na age ho afa na se hu se ensufita bia enka wo mu efri panti ni mu eba entempa etwase bo kokose ewose ukohunu doctor ewo enidaso herbal clinic na fe ordene hahaman no etu ase edema made dia yade no yade ba ko a broni se silent killer wan hwe yade we wu na made dia kra de esi den na wose etena me so ekume yade ani abu yade enkese ne se eno na etumi kum na emum se wo ma wani ankoso na ene ya no fe asa wodew asa huhuro dew mentimi ni di me yade so mentiapo na chese ye made dia yade no na ebo wonka ye eno so wo bu ho na tipa ye eba wo kasa no ho na ade bi da ne nchen se do besi dia de nchiu no ne ti na epai no ehye no emane hunu de obaye wodwuna ensi so me pacho musafo no ye to nsa e de afremo ewo enidaso wo ho herbal clinic eno achi wusisi no na temachie bi abam maka cho se nipadua ne nyina so ni na eyesisie no efiri wonan se eba besisisie no so na ehoro no so eba esisisie no so enti wusisi no adwonku wo ye wo ho hwia enye wonante aha ne do na woso sisie na enidaso ewo ho herbal clinic to nsa e de afro ye nuano mo ma mo pese mo wo na nso fibroid eda mo yafunu mu no doctor se brai hama no wana ne bi dia fa yafunu no so moja na abontoa edemu na ema fibroid yade no etete wo no ebetumi ana ne moja no kama ede ama mriti awa bi wo no kanche no wo no dofo no ehyiemu a wo bo nse akwakoye awo na wo de adanse eba doctor se fibroid ne de wotini se ete enti abadin a eba na so ye no enanya asam ketua entafo ni ahenasan ye wubi ede wo mo to doctor enidaso wo ho herbal clinic na sade no ede ama branches no medical aboso se wo kumase a wode wani echemu ewo kwada so estate park ho enkran so tabora alaji walako junction ho mo water krade ene ne potamon so mo kwa kopie mu ewo Potters Quarters eno eben Archbishop Potters girls ho no ho na doctor abone sisi a wo di djuma number no wanti a ye ti so biem na afa ye kase ya doctor lines no activa wo betumi afre wo so ne nkomo aka eche no woni no edi 0559 901 234 0559 901 234 and also says 0596 19 84 0596 19 8884 medofu wey numbers a enidaso ho herbal clinic edidi djuma wa wo ye chinjifo ese Thomas no doctor to nsa e dia fro say na wo chimu ya efiri na me ne wo edi nkomai wo betumi e de yade no aba na wo hwese enidaso eni ho no mo ana doctor say enidaso a ewo ho nti ebefa e dia ma na wo nso wasore e dia firi wo jade ekete so Aunty Bea medase me ya medase ne medase ye chia doctor enso na ye ma osika kakra na edi Reverend Kwame Kwartin ewa ha na menya ne ntie se ne se nyankofo esie biem na omutie ne se x no bebre na wo yi ni partner mse ba ko pe na woni x enti bebre na ene omu de obefidie no etie ene enkomo no enti mame nche osika kakra weekend wa wo kobon san wo nya kakra na wo de akọ MTN number ana telecell ye kan na ye wasum bebre o si telecell na ye den Vodafone number na eno ano masese omo se from telecell unya number ne bia na wa dial *439# *439# picking number 6 eno ene ye Akoma FM no na we follow prompt ni nyina utwa ba ko bia ye 5 Ghana cedis utwa a ubedi nti utwa ubehu ana afa ye bo number no ewo Ghana Akoma se John na o cheska ni bi ewo ho Tony Best enso cheni die ni bi ewo Akoma mre asana yenso ye sorry ya na ebusua panyi ono nso ni pepe o mache bi ewo ho ye cha 1500
utwa ubedi enti twabi na ubedi enwumre so ye de apomudimre ebebrew ewo Akoma 87.9 hia odriyefo Abnade Pay na one health experts emedi enkomo ene yebekasa fa heavy metals poisoning eho nku aye de esra emade de yeti eduane aye di ensu aye nom emframa aye ohome poison ahodo a ye giko ye nipadua mu enti ene enwumre 7:30 ekopem se no nkunu bebo no ubehia odriyefo Abnade Pa na one yempanyifo edi enkomo Akoma 87.9 na yenko Anchor Aviation and Professional College na kwaji adesua ewo travel and tourism mu airport operations and passenger handling cabin crew and air hostess training and a health and safety management Anchor Aviation and Professional College or Takrade West Vijay obeying Dr. Amwa Clinic wa ho eneye omu main campus no wo enkran so a obetimi akọ Joylink Travel Consult premises a ewo Domi born again Domi born again ho ena obehu enkran omu office no Domi born again Joylink Travel Consult ubehu omu ewo ho ena omu sign wo online studies option say bia bia wo no ntimi nkọ nkran ntimi nkọ takrade a ene abefo obetimi esua de ewo online na omu forms no ebi ewo Akoma FM yenimu he ya Akoma FM ye front desk oba obenye bi registration forms no 300 Ghana cedis 15 December ene deadline no Mr. Fre omo number 0200 132746 and a WhatsApp MC 0244 886929 course duration no 1 year afibako na wasienya 3 months attachment enti wumpie mbra no na waye pabine pa Reverend Kwame Kwati edikanya the type of excess yewo ena afei yebeti ewremu papa waka the type of excess yewo wetu mema for say anka ebeya ekobisa oyire anasa current partner na oni wo kra say na wo ex oye hwan ena ho ensunsan so enti say waka we ni nyina no question is say should my ex still be my friend? Of course. Okay. Ana yebe wura baby a edopa. Okay. Medinka ka say obi wo ho a ana say you call the world of relationship ma. Yamfa ne say obi wo a o date no. Me book we medinka a kire enipa 12 a omo the world of relationship. Okay. Ye obi wo ha na oye virgin. Ye ka virgin a enipa mienu. Unse ye virgin forest. Forester yendo muda nti ye obi wo a bodily or a virgin mentally or a virgin onyim hwe about relationship to akowrem owrem na bia wakohia Mr. Lover Mr. Bombastic no wakohia no oh na menim say that's why I'm in church radio so asema na again wakohia Mr. Lover ye bema okay Mr. Lover no so ni ba ye friend Miss Portia onene oba na osa meme mu no Miss Portia osa meme bia anya ni type tintin beba tietia beba onu na se do wedding day ni eyi ni bema ni din kan wura so dem na wonim na emba penkwase afo tintin Miss Portia don't know then ni about the drainer sankofo nyina wo the world of relationship ni about the unfortunate net hole the waiter somebody help me God's time is the best. God's time is the best. No me yankofre omo 30 aso dem. Onu wo date na bi sense da be na ebechia me ma me ni mawofo a ye hwe nyame beye. Woti ne hu nyame beye saa no aya abrewa. Any award the Enoch, any award the parent, any award risk taker. Sani pato of nyina no. Ebia woni excess. Okay. Enti yamfa ne say obi a young girl on oko dating mu no okohia drainer ena bibi nti omantimi anware drainer na beye ne ex yes ena sesi a ebia obehia risk taker on tin you enti drainer ne ye ne ex no obehia risk ena obehia risk taker ne ye emema wo mu hia wo ba omu nhwe bibia so wa date da se won date da opeso o ware wo ono taking risk. Okay. But what I say, and to be share risk taker, and a risk taker no nimu say, or buy your nini date or ex. Our ye drainer.
enti oni risk taker wo ho no se risk taker no so onye ne niema yi a na oba yi hwe na chi enti obia ntimi ne ne ex nyaaka obia no I see untimi ne ex nyaaka ba de tie ne se oba na owo ex no ene be ma no a me pese me Aunty Bea ma yemfa ye ho nya example okay pacho ma yemfa ye mienu ye ho nya example yemfa ne se si a me ne wu date so ena wo date pen nti wo ex uti me na me ne wu date si a no se madwene kire me se wo ex a then the also me tia se ne se die na meye ema wo wadwene nko wo ex ne so ena die na wo so betimi aye ama wadwene free wo ex yi so ama ye mienu relationship no aye papa it's both ways no ejuma wo ho okay ena me din kaka wo me preamble ni mu se wo ye bema na wuni mu ex na wo ex no gina bia wa hwe ya be wuntem because what do you say bre bia no wo girlfriend no na wo yire no on ex no wo bibiye especially wasa ko hu se wo girlfriend no won ex no contact but also tina make say when we say wo ex wo girlfriend se anu no na wo yire na anu no owo ni ex contact ena ya battle group na wo yire ni ex no oni ni wo ba ndie hu so na wo ex wo yire ex no oni ni wo ba no o seek for opportunity to come closer to your wife ordinary bana excuse and no person oba ne wo husband ho edu bre bia wonim se oba bi wo wa se ex ne be fie wa otimima ni kunu ene ne ex no excuse no okose bedroom papa mpacho se dey oh Aunty Bea me say ya wo ba bi wo wa unknowingly yemfa ne se ne yi oni ne tie oba ware no no wo ba ebi abaako ana mienu bema no oni ne wu san kwada no bema na anware no yes eye wu na aware oba yi sesi a na bema na befie bi ko watu kwan wo ba fie oba hwede ba so o just here oba fie wo no ekuru no tibi ko hye bedroom se ne be ya ex ne yiri betime din omo nkomo concerning kwala ebi yesa na enu enye wahu o da se yeko eye enye ibe hu anda bi won susu a won de ye kanyina no eye wisdom okay who be some say ya na say nya mitimi ka say ya na say nye but it needs wisdom wisdom ni bi ni say o say obi wo kura na ex na wie na okọ no say wo Aunty Bea na ebi a wo ne wo ex no wo ma na awari sesi a dan pacho mija Mr. Sekwanaba mija Mr. Kofi Kwayaba only the Pia Bonte whatever transpired only enti ex wasem na ye beka ne na ye ka ne no enyema eye nipa bebre wo ma sitire mu no enye bete I see enti ebi kura be ma ne te dem okoja ne ex na ba obi won po etimi ko ba se oni ni kruto no Kofi nkwada ne papa efi akwanti o maba enra oba me ho wodwom na o se edemi hia no na onyi sike bi o bank mfama nkwala no se wan wi anko akire wu oba no a wo ex na ba no wan wi anko akire se me ye owarefo enne yetimi ye momu nti sika no mpo sende bra na di akire se o me ex no woti asokwa wafa ho kama wukohia no ebi kura me ko woni nkwara no na ekọ mo papa aba nti ye ko hwehwe no ma me ka ne tietietia na amasem kura nyi enye din woni se obi ye warefo otimi ko ne ex ayi otimi ko ne ex ayi se ne ex na nya ayi se ne ex ma me ewu okọ wow sari pa mi ensa me boss wo no
bema na ne maame ewu no eye ne ex a omo anware o yes otimi ko ne ex maame eyi otimi ko ne ex na ne maame ne nim ye fine pa na ne papa pema sempa omusi anware de enso ye nya akanti osemeko to the extent say ye ni ememenda otimi ko Friday ko dama ade a chi memene da ko na ase no waba edi na si ye obi anim akatese bi ba me nchen na ensem ni bo ahun se woni radio so a ya na woti a ofisi aboye sirem ani ye ka nkofo sa no mudwi o ya ti radio so ni akasa ni pa bebe ni radio fo de ombo mu sem no mo kansem akatese bi ba me nchen o ye wedded wife na ni kunu ex bi wo US ana branch ni taxi driver sene ex ni fi US ba na obedi 1 month edanwa wo be land wo kutoka no ni kunu yo ni na ye waji na ba kofa oba no ne ex no wakra woni ni benanti 1 month ni nyina ofifia no pa 6 oni ni ex no baby na ex ni ko bi o na de ne ko odine be ko na ade e be chia ma ne ex no asa ko back to US a wasa de na konkran endi ehu oh Aunty Bea ex wants a meba with the mami just few minutes we dan chen ena obi baby say osofo na ensema wuken nti meni obi twempra meni obi kowoi ya anware ne mami ye me good ebi kura sa bran kura na ex no ni nua ma se ne ni esi pemasem ni nua ma se ne ni esi pemasem bibi ne si ye ne ya anware nti ye nya aka na enya aka yo okay but the tienie se one worry se si a me ka se yi a no kwasem ne nyame anim I was so to draw a line between your marriage and your ex okay or so to me draw a line between your ex or your exes and your marriage the tienie be me bia na wo baby a wa nware no a ene wonya kunu se kunu ni yesikeni so onye sikeni so oso so onwa se ex no na ko be ware wo a nko ware wo okay ena obi won so no de ne ex twampoa me maso na den kwa me de ono na o se nka me ware no ya ka na mentie na mabefa wo okase ne kunu nanim okase ne yiri nanim so that's it me kwa na me ma me mo mpewasem me ana maso de na mbefa wo san nyama wo ye nyina to be honest wo say wa ware no okay enti Aunty Bea ye beka ex ho asem a de bia me ka kire counselors say ye fa bibi closing the back door say wo be ware a back door ni bi o say wo close no any ex no okay say wo betimi a enka wo ex de o frɛw o pe no wasem frɛw e contact wo pe no o na ya wo say me ye ware for kwabra kane no ni ati sei enda de me ye ware for na ema ni mema kuma bi enda ta bie ya no kasa asem because ex bi wo wa me yida de sambe wa me fofo ba ye no ade a wo ye no mani nye ho kra na me kira de a me ka kire nkofo se na natofo na me fa de krensie sa nwumi otu ye eye philosophic okay so what na se pa na wo bisa wo se me yiri dada sambe wa me foforo ba ye ade a wo ye mani nye ho a adena na natofo ana be ma no akai na yiri dada woni se ye woni pa bebe ho a wo mo bo wo mo nsa no because oshia ne ex ne no wonu no ohuyanka okay because abe no mu date no mu ye ignoramus innocent omumie no mu shedanim bibia about date ana ntokwa ne niamanyama basabasa binti wo muntemutiye okay na obi wa hawo ni break here after 5 years after 10 years odi nchini di meko o tutu kwan o wura baby no afo be hye na yi asibidako
huge transformation. My God. Kwame ni. Abnani. Yeah. Na wo bonsa na do sa hye wanum. Ebi kura na eye na se no, o sister pani bia no onim Kwame, ebra na mo ye nkwada no. Hey. Kwame na ye say emu wiase pa. Me ke so kura bia aware a wote wo sesi akura no. Aye ehye ne ekom ne ahokyere. Oh. Ade a ye ne woni nje wo kura. What say? Enti die enti a nipa bi wo a wo mu ntimi ma x ne nko no. Eye say kane na ebegimi bre. Man hwe ne ma bi yi. Okay. Nti wo ko nanim na no hu ni say, "Eh, me x baby obegina ni." Pe. Na fe. Nani ji akire. Okay. Ena x fo bi nso wo ho a wo mu di mojafra. Blood covenant. Eni pe bi wo mu ko relationship wo mu di mojafra. Ena mojafra no so un say types. Okay. Yewo Romeo and Juliet de no ho. Ena yewo soulmate de no ho. Romeo and Juliet de ne ye obabu a wuhia no a ana bemabu a wuhia na se momi enu ye charismatic in relationship ye kase nipa me enu charismatic ye woni people are naturally they know what love actually is. Okay. Enti utimi hia wo baby utimi hia bema bi na wadwene ka kyo se oda da mu ntem no enipa bi eni wiase omo wo sa adoni bi sa odo no neto abrante na ketesi ntem a utimi dwane fifie no ne boy ni dakiosu Romeo and Juliet je ni bia bia na ne fie so ne ama power which is asem bi ni wa ka che Romeo and Juliet fo na omobeti because officer we share boy bia odo da wo momi enu ntem no ewiase wo bi enya asa ado ni bi da na soulmate fo no so ye obi wa na de ne se ansa na mi be share abena no ase spiritual realm ye dinkan edo ye ho ene ya sabe hia wasasi so ase ye mienu ye do no ye share baby pen ye click ase me dwi adwi bi at the same time na sa adwi no wo trim na soulmate ye ka problems e wo ho kire wo a obedwane ansani aba wo mu a shed that fa blade ta wo mu ho etafre no and also ho blood covenant no okay enti ewo ma na bibia si no ma breaki no ma kai covenant no enti wa wari kura because of covenant nti no no ko na chi oh but what has here enti access ho asem no enko ba se obi wo x o se me ne me x etwam reason e ba ko ne se obi wo fee say baby ani x na wa hia no sisi baby wo begina no o sa ko back to the life ope obi nso fee say o medi mojafra o ma ndi do na nwie there has to be a continuation. What has here? Okay. And now obi nso wo wa o fee say na omu nya matured say do ma ya matured o ma ko chinchin a minim papa bi ni ma mi bi krom ha papa ni po de wa firim na nsen omu ja awade e ma be ma ne ko ware oba no nso ko ware ifa be ma no ko ye no okowu tu oba no nso ko wu tu after some time no omusa e be ware be ma ne di ni tu ni bai oba no nso di ni tu ni bai Njai mi entwe plan ye san be ware. Yeah, omusa ware papa na firim na nsen. Wow. No mu ware kama o. And omu ja wade be ma ni di 2 by oba di 2 by. In fact omusa be share bi ko omusa wo ba ko ka ho. Oma top ni up. What has here? Okay. Enti ex ho asem no. E dangerous. E dangerous so am papa. Na ye twa ye ho ye ba ye be bisa papa say especially there X na enkra wo mu die no because eno de untimi kasa mo nkasa kra ana mo be fie but eno no to say wisdom na wo ka no how do you use the wisdom to know that me baba pani me ba maami ni say ma worry different man or different woman in that our relationship no where do you put your ex na en conflicting or current relationship ye twa ye ho ye ne agbozo edi nkomo sima enum
in what you pay. You ever say, yeah, so when you feel if you hold that dear channel, and the same, the way the kind at so near Bass say, yeah. To an age, more. And nti agbozo e back then ya ba say e ba beboa mo e na nya sare ade no pe na ya say ade nka ni nyina ka na ya mo ya ade so ane nkyere say yensa enu nti men kasa wonti tie e bia na odi ewum na wo so wafa odi ni mukura oni ebidie ebetumi awu nti agbozo e back then ye ko no intentem so ya de ayesa ne ba ko erectile dysfunction ma men kan sa erectile dysfunction se obi be ma sabi oni ho sore a entumi nyina so nche na abafom obi wono ma sore kra na ise kontumra ha bete ontumi fa nya hwe e ba sai ha adwene ye papa e na obi so wono ma sabi oni ni yire na se ni fiance bi edi mpamagro na na de na dum obo so obeya be bona entumi ema eno ne ade agbozo he back clinic say to anamon fu ani kire ye clinic hono e wo teachem so mean 5 o teacher junction pe o ba ye hono mo a bebia sa problems no e free bebia no ye be hwe na ye treat am e mo adru ma ne nyina ayeden e free nipeduma akọ na ne ma ye de ba no e bi ye testosterone e ka testosterone e wo nipedua ma wo testicles ma e ne produce hormone ma obema no se bi etumi sore na etumi ye adwuma na unyini no scientifically sa ade ne ya na e ba form hormones na eso eti enti no na wa ho de no so mpema na ba fom na nyankopon ni ndie mu no ye was some hormones be in the system a o replace a enyiyi na mmom no be ma no nko a de ne de nyankopon ye ne se sebi se kofom a utumi de adru correct man yiyi enti se wenya sa problems bi weak erection asori but emunye din wa utumi sa de ha adwen oba na ma woni na so ya no atuani ada me fa chaw kai hunu se ebedumre bi no ye ma woni bium enti photographic we hu kenkan na obi ekokenkan be ba che eno so de ye ma no ho e wa bra bozo he ba clinic ya ba be pim kuma se dichem so main 5 old insurance junction ye bo aga na mema nyina no enti betimi afrey e wo kuma se am afrey number is 0553 41 77 52 number is 0553 41 77 52 kuma se dichem so here number be 0553 41 77 52 if erectile dysfunction so you have premature ejaculation you got premature ejaculation na che say wo de ne de sorry na mum na duration during sex time ana say minute ana say empre dodo ana say minute dodo a wotumi di a oni oba edi pon kutamgidi no eya na esua obi wo hanu ma say bi 1 minute na say bi oni oba no for play kura ne no no na che say na ba besin sorry bium e pa cho na che say premature ejaculation how niama ben na etumi di sa premature ejaculation number 1 masturbation say wan ka sa ta twitwitwu ho ade bia ye ba ye ka na wa hwe ni papa say enye doctor's advisor be pa cho be ma men twitwitwu ho say bu person ho sa no very bad only until say be a doctor na be ka say bia okay sperm analysis inti bia ye sperm wa bra wo yire ne ho eno ne be ka say masturbate na ye sperm but aside eno no de me pa cho o ye be ma masturbation out eno so embo kra e ba sa etimi cause hormonal imbalance e ma hormones ne balance ma say be odi on ba ko shia ya hwim eno so aba besene na dan 1 minute man it is when your hormonal imbalance problem e can be agboso ba kan say brand yenye wadru na on sense that them wetimi di o ma no edi nkata ho your branches ne 3 kuma say anu ye wode chem so main 5 old insurance junction they said they me kan yi yara baby a ufi bia no udu airport runabout na ubisa dichem so old insurance junction obi ani honom ubetu ye betumi edo aba bra bia ni honom ntifaka na bra de biara da ye adwuma ye share adwuma say from Monday 7 o'clock am adopa na upon 5 p.m. de biara de ho Sundays na after church enti baby a obi ano ubetumi aba ye nchen ye branch na ba ko so nkran kwashima ne ben kwashima palace no e honom ye 0241 75 02 82 0241 75 02 82 and at my 0557 40 26 96 on mwana utenya rheumatism and arthritis on sana 9 ayetititiri obi wonu ma adesa o se anansi atdani police abechino but anansi enchinipa pacho eye intini no na entumi eni efrisa ni yi wonya blood clotting na say bia veins no emu choki a eno etumi cause some minor vibrations our system no ma wan hwe out one ma na onai ba ko esa anase onsa esesa na niam bi eni na no nkitin bi ni nyina no eye
poor blood circulation and I say bia romanticism and yesa and try to see nyina no agbozo heba clinic wo de buy enchia yebesa ama bia no wabubu agu from on saba akwa juju onan baby ajuju untumi nante ne nyina ya de de beba agbozo heba clinic yebeboa ma ya ma wadru ma hwan ye de ho ato me pacho numbers no ehuhia ye yi papa efise no e na yedidi djuma no a o ba na o yira o de be free me si kumase ha dichem so Haya newo main 5 old insurance junction anyhow Kumasi number 0553 0553 41 41 77 77 52 0553 0553 41 77 77 52 bia na oyo ba fibroid na ba beda oyim ay surgery ekọ na ba me pa cho brag boso he back ne be mo aduru benom ni nyina ase ebe hyi afuru mu kama it is de me ke fibroid ha wa tiemi ye bra agbozo he back clinic bra clinic honum na yenye test na ye be mo aduru e ma free oni pedue mu kama e ma ho aye den ho ato agbozo back clinic infertility asem ene ha wa na be ma wa ware oba emfie bebre ni e ware ye sebi awade de o ware ria ya na expectations no doso na ya na expectation kese ba ko bu ni se wa ware wi no na ye twen se eba no be den eba no ebeba na me nka nchiro se nipa dodo na expect eba nso ba ko pe na ewo nti wo be ma no obi ahwesa na oba no ahwesa wa ware awie ne de e wo so eba nso wa ya eba no entumi mma wako ye sperm test and sperm analysis sperm no wo form wo ba agbozo ba clinic be mo aduru be boost sperm ne kama ama ho aye de wawo na oso wafa oba se bi onyinsan na edumre kakra bi a na aba besi na asai womb no ebia na heat ejirem e wo so ba agbozo ba clinic ne enhwew infections ahodo nyina how be ma ojunso a obema mu ye oya se bi wo mu anemu aka odri prekopa ananse ogya wonan a na insufita bi eba ananse insuo bi efu be ma mu eba oba won so south to no na insuo bi egu na pampan kakra edi akire ni nyina ya de agbozo e ba kra say infection hwe de woman is sex o ye no na ya de wu papa enu nti na wo se de bia no osiesie ho wo ye be man so ate bia no wo se otimi onum ndura ana so ba agbozo e ba kra mo wedru ba no ma infections ahodo nyina no e be fru mo obu ona ma na watenka ayira e be infections etumi mo watenka kra ayira be ma se onya example like gonorrhea etumi mo watenka ni nyina ayira because of e bia urinary pains ana se otu ma ya ona ba obema me obema sorry kra na atinka no eni ho no ma obetumi ne oba ye bi sanso na oba be ma eni oye bibia unte hwi because of infections ahimfie no afa e ba sa kra ma ahimfie no entumi enchi ye ma ohene ne ba ho no ma ne ni agi me pa cho bia ba ko ye agozo he ba clinic wo Kumasi ha no ma se o dichem so me 5 old insurance junction number no 0553 41 77 52 0553 41 77 52 0553 41 77 52 akra kwashima ne ben kwashima Chiefs Palace na ehon me 0241 75 02 82 0241 75 02 82 tema 0557 40 26 96 0557 40 26 96 pepacho ya mo ya de na no nkyere se yensa ya de na how no de ni mana se o de be ba ya hwe ho no na ya de ededa kro na eba emfada kro nye de enko na ya de no so ba ebu han manye no na eku wo se wankasa na bepam no afru ni pedu enti se ya de bia ye kran kro da so na ache na de be keke nyina no de akira na enko agbozo he ba de ne zebra na last stop no yeni ye be ye ma treatment no ho ato kama it is a yade bi how na ya boso hanom a ana ya boso mpa free na bisa bebe obra na be hu doctors no ba ye test na ahwe yare ne fare by na hu treatment cry ye do beto so na ye ama na ho aye den ho ato cha boso he ba clinic ne ye say abi mi papa e member no etitu erectile dysfunction premature ejaculation you say no man has expiring date na che se be ma pa de wu ya obe ma nye den ewu enti sa obetra se pa ama yade egu ani mu ase de me pacho lalai yade no ye ntumi madam fo besi o se me ma yade 5 cd emagime nkwa emfiri mi nsem me pacho ene de lalai e wo se
yade ho anamon na yade bi ho no mu asabio eba obiwia no asew no ayede wekum eti premature ejaculation erectile dysfunction infections ahodo pause ebia oja wona na moja eba infertility fibroid ni nyina ye ntumi aboso ni nyina ebia ofa ba bia juju onan juju untumi nante ko meba agozo heba clinic ye bebo me pacho me ba be sorry me be aye be numbers na me tudwa ede ama wono wo kumase hanoma ye branch na wo kumase dichem so main 5 old insurance junction for number no 0553 41 77 52 0553 41 77 52 and in cry 0241 75 02 82 0241 75 02 82 and at the community 25 Savannah Junction 0557 40 26 96 at Bozo Hepa Clinic is no man has expired it and my idea 5 cities and you can from same time next week. Nyame ya domwa ye behia ye da se papa panso reverend me sign down so bi ye be kwa homa no ye da se pa Agbozo herbal clinic ena ye ne omo edi enkomo no enne enkomo a ye edi ne say should your ex still be your friend ya describing the types of exes ye wo ena the risks e wom risks no podi ye nyankomu bebre na ye kasa no na reverend e kasa there should be a boundary. It says a boundary, you know, na ye be ko break make us say, me ni obia wo ya anware emma e wo yentem. Say ma ware be ma foforo. Me ma papa no. Eye den ye wo so mo hwehwe o mo ma akira kwan. Wisdom ben na wo say me apply in such situation. Reverend. Aunty Bea say honestly, yan fan say metie. Say ebia me yire owo emma be mienu miensa no ode be ware me na se nkwala ne papa be fie wa o se papa na o be fie o ode enidie ma ekunu na the current husband no okay ana de to so bi o mimi fie na wo ba wo okay enti mini kwan se me sorry na me ma nkwala ne papa na ebe fie ono me ma o privacy bia se woni me yire ebedi nkomo be na mo bedi ameti bia enye yi na wo oba na wo ex be ma ne wo ye o be fie abehwe ne ma no o ye welcomed okay oba fie akwa bia ni wo okay but oba on adiba konso aya na ehia wa ne se wo ye oba na woni be me bia wo a dan ya mu date no I was orientation because coffee me won kwada mienu okay baako papa eni ana omu nyina papa baako okay be ma we na me ne wo nkwada no ebi kura ye ware but anye yi ebi aya anware but ye nkwada asem ya na but me ma ne papa ni papa no nso o responsible o person ohwe ne ma ana ohwe ne ma no eni se wa hia me ohun sa enyema we eni nkitanwudi o se koso before cry be worry and ya place be worry okay because the man na oya wo ex no oba place oba hwehwe ne ma wontimi ma be ma ne mefie o sebe na o magina bonten na onfre so onfre wo oba no na onka se me hia me ma no tifomu pie na mehwe tifomu pie na mehwe o so oba fie okay ebe tu wukunu okay ebe tu nkwada no okay na obetu wo musa na umpo wo dina chia no because minim se nipa ni a oba daddy me mai papa enie so ho wa ya sa introduction no wo na wo be fie na wo ye ex no o se nkomodi nsu ye tiawa ameni nkomodi o se ye tiawa okay enempo de me ka se nempo ya momo wo hoyi wo betima send sika no okay na o de ama wo ma no okay but Papa Pacho, before you go to your next train, apart from Sikan Kwano, most men are being responsible. So what's Omumba? If you have a far crano or Diomupie, it be a occasion be of a sober far or more edipia. Must send this candidate to Mumu, so that's fine. But at the point that me person me befa me money Diomupie no, I don't know how so we handle it. So say maybe I did assembly call and they say
obebia wo enkwada from previous relationship no mamika story bi me wo wona papa bi am so woni 50s oni obebi bae papa na with 3 but ne yiri no we film oba no so with 3 but ono we ja aware ntina je say step kids are womo relationship we 6 wow and papa ni obey omo be ware oba no e di Amina and now oni be me be ware omo by they were madly in love na me ka tro mo say love na da muntem eye ba me ma mo 3 months munye omo work bi wi ansa okay sabe no ma ya invitation cards na me se me sro mo omo suspend invitation cards no okay. Na omo tie enie say we oba na wo enkwada wo previous relationship na wo hia be ma ono so wo enkwada e wo previous relationship a mamu mprane aware je ose mu yenie weekend bi wo ho a na be ma na be fa wo ba ne mame yensa no eko ni fie akoka wo no ne ma no okay ama nkwada ne di agura uko form Friday a bonding okay. Sunday we are no asade wo mukọ the following time no na be ma no so de ne mame yensa no eko ma ne ho okay oba ne fie okay ebedu baabi no bo se papa ne ma no omo ho se daddy ye be ko auntie ho what does it yes e wo ho bo se oba ne so ne ma ne so ka mami ye be ko uncle ho okay yes enkwada no a kam bom because say oba ne ma no ko be ma no ho a enigi a wo munya no bibia nkyere se papa we nyi omo papa no no but on Matias enkwada no from papa ho eko mami wa wife to be wa de mami ni ye wo mo nkwara no so hunu se apart from mami wo mo mami bi wo baby mu be do sa level no a na mo plan se mo ware okay se mo enu sa level no na mo pushi step children na wo mo no bu nchen na mo dwene mu mienu a mo be ware ho na aha na problem be ba no okay problem be ba ne se baako omo papa tiasia ana o mama tiasia se de e ka no obepe se obekọ ne ma no ho na tembia no e wo se sa orientation ni se me wo ma mi mfensie me ex relationship mi nya baba ku mienu mi ensa mi mfensie no o se mo yesa adwuma no enti mo ware na se nkoda ne papa e be fie wa papa no awaware nsesi ani mu se wei ena oye wo mai e papa boni bia mbem ye da se papa Peggy twane teuma me na yenko Dr. Mensa ho na ye ni omu endi enkomo wo ne tofa bom no san na wo fa enkomo nyina yo Aunty Bea me dey say na make no after election no campaign if he say hwerema wo hoi Aunty Bea na twetwe adwom edeba aya na say obi ewu from the previous relationship man kanye bone both man and mema nyina ye fa say bia ma wo dada ana say be ma me ko ware no wa wo dada enka Aunty Bea bone bi anim but ye ware wi a omo mo wonchen no say na papa kan excess no eniema omo de ba ware nim ena ya na ya asem no papa na wo de nkwara na ko ware no asad now shelter no wo de obesani momo because of omo chop money but won send e dan sikaka on rent e dan man nkwada no me de nkwada na kwakwa ko ware utua osika utua o school fees chop money but e dan sika de Aunty Bea wuntua ye but obebe fie honom no o hwe de papa we ne de ye nkwada na Aunty Bea onya opportunity efa ne mane kwa na o hya say polluti o magene because ebeye ne say enkwada no be drop papa na enya omo biological father no ase ono okay what I say enti se me ne wawo ana me ne watwempina agya ya ehu hia se me ne obese nya da rapport ni biem hi hello eno de eye fine but say ye be ko deep Aunty Bea adiba ko ye hu pa ne say ema ye very weak in everything most ema enka say yes ye nyina ampo Aunty Bea mama ncho generalization de enye misro ye fa say the most like most of a man yes Aunty Bea fa say bia oni be me bia date ya na mujaye entokwa na siye wakofa bi what realize say be ma wi na me ne wo na ade a no wo kan kamitie ya e bia nka Aunty Bea ye njai ono so kwakofa bi ya wo say na niema we ni we na Aunty Bea ka se mi jaye be boa ma ya tena enne masane Aunty Bea nya contact
ya sha se edi nkomo ma realizing mistake Aunty Bea realizing mistake mu hia de na wo se mo ye e de na wo so mo ye just a wa wo kan me Aunty Bea se mu nyina obi agitum se enema we na ma anye nti na edi we ba ya Aunty Bea mutanya mu di nkomo a mo kai mo ho no affection be sa babiem obeka se ende si se de manyini wom se na se bi magimi wo ha no mo a si se de manyini wom entene we know ourselves already you see de wunim dada na eden si gentia dada ne so na what I say enti no se manyini wo mu a sata na ma adwini so a enti na papa tu me funa ignoramus what I say asisi ade so sana minim se papa dome but mentie papa asem na papa so nim se pegi sana me do papa ensema na mkache papa se namfo no adamfo bi di wo mani de ende sana pegi ye menyame ende menyane ni di nkomode a mayensa ankan so ehu betimi aso kuma ko ye no bisu na waso mi mu ababe but essence man tenase na eho ye di jaye no ende si se de manya ate ase de makoso nsuo ahwe ena maso nsa hwe no mehu se sa we na ye de Aunty Bea ube hu na asa so eja na so kumo ye ba ko Dr. Bensa wona ye dia wo se ani esi abonten na ye je ye nuano mo susu views we hu enti ye Dr. Bensa mo kasa wie pe na ya kwa je the public views on that topic we na answer na Dr. Bensa etnas 3p garlic mixture o se obeboa ama o blood pressure we say ni e di ama we yefuna ye kese a 3p garlic mixture when ya stroke asthma ojo so na wo bra eno ani 3p garlic mixture or pharmacy bia obeko bia obenye bi ato ewo ho Gani herbal misty herbal Colinac herbal ni nyina obenya 3p garlic mixture ni bi na wanom Piwak natural ewo 0248928824 ena 0201000021 kai hu say 3p garlic mixture no ewo to a ebomu ho no eye kokko ena garlic na eda ho no enso eye kokko na afei tete natural spices enso ebema weduane ayede nti kono kopetete natural spices ni bi eto eye enkitenkete jene akikadro garlic nutmeg ena bay leaf ena yede ayetete natural spices yi ukodwama nso bia obenye bi ato yemfa bibia enfrem meka de bia me say ye dro say ye aduane bibia bo wodowro ewo Akoma FM hade na Food and Drugs Authority ensa ehase nti ukodwama nso awo so petete stew seasoning opetete jollof seasoning opetete garlic ena ginger seasoning ena ewo akoko ena beef de enso ewo honom fre omo ewo 0245 580957 Agbozo Herbal Clinic enso ebema weduane no Agbozo Herbal Clinic enso yare akoho na onsa yare Agbozo ewo infidia odbehwe ni peduani mu na wo hu yare potin a etete wo ansana wama edro otu yare bi te say typhoid fever otwiti ewo ho junsomu haw enam haw osisi ya oya bema entimi engine so ye no waye adwuma yi a wanhwe ya na oba no obekọ ne x ho ma ne x na koye no ho adwuma enye emboa ntiko Agbozo Herbal Clinic way na ekoje ayaresa Kumasi Dichem so May 5 Old Insurance Junction wa ena ubehu wono mo fre omo ewo 0553417752 ena enkran kwashiman enso omo bai ohini na himfie ho 0241750282 na asana no yesan embra Reverend ho biemu na kakra na yakọ Dr. Mensa ho na ye ni Dr. Mensa for edi enkomo ye kan nyina ye ka ma awarefo but there are some exceptions so a ye nware papa me so the oti dey make obi o ho na oni be manager oni oba manager but oni aware mu or current relationship but enya aware be man be ka say na so onware o oba nso be ka say so onware intimate me contact me is eno so yes ye fe bibi oxymoron facha me oxymoron no hu say yesi odwan hu onwi enso mfifreti no okay on say mfifreti odwan a ye hu because of ni nwi no we share obi anopa na wo chia say bra na babom ti say osmenyare nso mentiapo e fa no oxymoron ye wo kasa bi ti say cold sweat meti air condition mu nso e show dem o ka kasa ne bomu a ye fa no oxymoron
what about relationship ma oba a won ware ye a owo x be ma on ware ye a owo sex sa wo mo relationship no se de tie nie se wo ya brantie na wo tie misisi a na wo girlfriend so we bisa no no aka cho se owo x ana x's ana wo mbisa no no me din ka bobo enipa bi a wo mo wo the world of relationship e de kire yeah now the also tie ase ne se so we ya brantie na o girlfriend e wo x's o baby wo mpa o free relationship mu a pain no en heal ye no no wa sha another one ase ntubo say ne boyfriend no ne wo kora nim say oh no ni guy we nana echo out o free wa na mabehye ho so no wu sa oba no o sa oti ase se wu ware enti wo ex no so okoye ni homework yi a obetimi asa back oh okay but what just say Matiase abrantie na wo ni lady we echo out no wo ware no yes bia na bibi na esi wo mo ntem se boy ni koye ni homework yi na lady ni so ye ni homework yi a obetwa ba baje afre wonsem now shade bi wa de ntia make say sa topic we dangerous ni say in the world of relationship the survival of the fittest yes in the world of relationship say one girl bi wo ho one ne call out na say a man especially you will niema ma hwe before they accept the fact that I want to settle down with this person enti e bia na oba bi wo wa ade a o hwe no o hwe be ma o ye gentleman sometimes reasons ema ebinom ebisa your girlfriends say why no immediate ex or person who know who nipa o ye no yeah no person or measure up compare or compare and answer or measure up okay but honestly so comparison is our measuring up no yeah na e be unrealistic because car bi wo wa won so wo drive na e pa ho a we wa dey say obe chase na wa we Akoma beti because e be a engine a wato atumu no uni sa engine no enti abrantie bi wo wa o girlfriend any nejai or your girlfriend ex and that person will be say o girlfriend na o kira o say e be a papa we ba and na me date no na me ne call out na person measure up and ya chi say ukotu dan ase eduma no so ye wo oba bi wo ma me ka say mo nche young people so woni oba date na person hu nu say oba ne bro so a patroti we are brantie woni oba date na woni person hu so oba no obro so possibly upa jai no na fa wo ho dia woni oba pie na se onom nsa eya hwe nsa ochusu oh yes I see patroti ye ka se obi enuma bia ase ne sei oboka ye say ye say girl we enuma bie ai nenia ma ochusu nya enya ma ochusu nya ye quality expensive but what I say woni ne call out no we yi wine bia ebo no wine bia wo de ka mudidi wi aska betua ho a udwetire wo phone so no efie je adu ena anadwo no wo de betua seska no okay ka who say you have come for action what I say okay girl bi wo wa sebe me kan nanuma bie na siso bi o ya ye ka na bie hwe ma me ma a typical example okay me ma a typical example me young girl be at the age of 14 at the age of 14 na sikeni bi wo krom ha the first born na ne boyfriend wow na boy no yen kra ye mranti ana ye kra ye wo full slide ni ade no na boy no o man no ko UK no aba no ko UK nti boy no those times no exposed boy no oba o ma girl no big time but ne ye nyina ye nim say boy no on worry girl ne da okay now a girl of 14 15 and the boyfriend ko UK efie ye na at that age no kra na 14-year-old girl ko utimi ko boy ni fie ko dama ade eche
so imagine boy we ntimi aware no na obi awi amfuo bi kofa saa girl ya aketesi a bia week bia yetimi di as of 80s ni mu no yetimi di bia be 2 million eto na accounts a girl of our 14-15 nenuma bie ensa wonnom why onnom eduane a wodi mandi ni niam a wo pe no enya asem ketwa ye da se papa ye ba ye ko abonten na ye ni ye tiefo ne ya hwefo nso ya bo enkomo ye nko Dr. Mensa ye nkomo ne ya udewu Aunty Bea boko de adom ye de nyame ase be ka se nenuma bie no obi wa se nenuma bai okay nenuma bai se ndam obedi se nani ate abro so okay o peni o ma akese nipa sa na okoye o x ana se bibia ente atete wawie entem na yo yanko Dr. Mensa hoye yo yanchia atiefo enfamra Dr. Mensa Dr. Wonder Semenchia yaso ye ewo kotwi Guinness Double ehwa na ewo Aunty Bea menchia nipa ba ko bi eye police fo a omwo ehwa okay en kwani omo pe wa sempa omo se me bai omo di machi menchia ama no to da bi na me kokrom na ade samia na dwo na aja akrakra ai mo ehwa nyame hya wo anko no ehwa ya okay na me ensha mo pa omo bo adwuma nso yo Aunty Bea ewiase da bia me kan sa asem we se de nyame de ahye onsa no wo bomode ne som yie se de ma bi adwuma wo yie de me se nyame nyina ne se oma wa hoode ne som yie sanso na daddy said we see kasa me se nyame se oma na hoode da on som yie praise God na me so bibia se dwumadi nyame de ahye obi ansa no som yie na no na do be si ba bi da ache se on say Aunty Bea ye kasa eye Dr. Mensa opemu na nkasa watie ne na chiko UK abrochimam ekoje abasobode sonko owi a obekọ kata na afi ko Dubai ni nyina ye na wotwentem enam dwumadi a nyamede ahye ne nsa osum yie ntino eno ene doctor yewu na kwantum bibribe sa no enye bibia entide nyamede ahye nsa no som yie simple na nyame fa ho nya dwuma sede ope yenhwe ma bi minim obi ohwa ne ba ebefa na tukwan akwa brochimam na odru migration na yebusa ne se oba na obefa no ode sen na ogina ho oba na obefa no ni di sen na onim Aunty Bea asoma mi ko nyame nim dance ni esi na ne 3 days pepepe wow ma me na sa ba fie wankai ne bani din wankai sasana bia compare na wo kano sasana hwe Aunty Bea se sasa di obi achi a nyame amu a wabrabo nyina ye basa yenti ase sa wo wiase wem hwe se ka asem bi osinye ye ni moja ne honam ena anya na emom no ye ni wiem atumfo wo enkabrechefo eno ena ye ni wo mu anya e wa asase we so enti Aunty Bea yanyintum se sasa eya ade a edu mebi a oguru wo beba be di wachi emo abrabo aye basa amba sasa be di wachi a Aunty Bea me kancho akwantu ade akwantu a ni pepere ekoba no wo nyame amu a yede nkrata ne nyina be hye wo nsam na nso so ogina wa na ade ache ho eye sa na tie sasa eye ade a ebeto wo so a usika sam eye basa wadwuma sam enkoye wa ware ne nsam a sisi a mo kekeke nyina de bia e de controversial nko a ne bebe fie eye sa na tie na wanhwe ya wo be fa ne se noma eye noma sasa be di obi achi asa na ofa niema sa onye niema ni a Aunty Bea na wonye nioma ni nanso sa uji nioma di a yanyintum se ewiase bone we ya yewum no oguru wa sasa betimi abedi wachi asa wadwuma sasa betimi abedi wachi asa wa oma sasa bedi wachi asa chese ade eda wonsam sade eda wonsam no sasa bedi wachi a ebe se no ebe ma wankasa wabrabo unhunu so da eni na Dr. Mensa catch o say uyo obi a enukure ni abrabo no eni udi oji oho a enye sasa we ya bedi wachi wa chance asese ho anu say abrabo a me gbo nke se me kwa ani mu sensa nanso menti ase Aunty Bea tiawa peja mu ne peja woto so waka bra Dr. Mensa so ye na yemfa sasa duro nkan
a ya tun din se sasaduro no yen fan kan Aunty Bea ube dware ne nanso 7 days eya hamo kunkum bedi machi tami ewu adwira yenya saa niema no na Dr. Mensa ni nimdia ni hunu mu no wakeka bom na ode niema afra na se udi dware a ete ho ema ekwan mu da ho mawo emu adwuma sam koso emu akontuo yeye de wo pe bia no onyame nam so ema wonsa timika intimi se wutie mi oya branti ababa wa oyi adwuma bi na ohunu so a da Dr. Mensa so ene emphasize duro nkan Aunty Bea yenhwe yare a ne bof ka ede papa na so yare a edi ni panya eye halitosis hwe eyanum kan yare ya be friend say obi ananum egbon wanum eyi nka obi Aunty Bea sabi odakura na ne humi a ohome keke no na egbon obi a okasa na ote o keke no amudi nkomo no humi na efiri ne mu ba no sabi mprediasa humi no eye senti nko a nyafu ebo kankan obi wa ne de ni fini tim obi on so ne de ni fini yam mesew sa okasa no wanum yi nka sa ohome utumi se senti na eba no wani nyo impokra no obo wa ana wansi particle se fifiri hunu mu ba no eni kwanse sa ne man efiri hunu mu ba bra Dr. Mensa so e na yemma waduro udi bi so no na impokra onum bi se de be ya oyam de wom ne nyina no ebema no akọ na de ama won so ohunu mu no senti na efiri hunu mu ba no yi nyina no be jai na Dr. Mensa so men kan to se sa wo anum kan yare na Aunty Bea unim obeya jai red meat we enam no jai ukosua na wudi ni bebrebe ni jai ana judidie no jai na wanhwe ya eno ebemo wanya saa uyam de ema ohumi efiri uyam ba no ubenya saa yare no halitosis me so obi owa o hwa nkromo Aunty Bea woni ne dawa eno ane kwa ga nkromo no nkromo bi ti se caterpillar pa sabi edu kwan so ba eni nti nyame amu asa nkromo ni nyina atwetwe ekuro ede mani patim me so wo ho na wo bi a oda wo hwa nkromo pa sabi titu omo ye adwuma omo bread no nkromo ayade a edi omunya na ni nyina eye kura ewo ni paditim eno no wanhwe yi a sabi onwensi ani anase ohome ani na emu kankan ewum anase scent bone ewum da Dr. Mensa so eni emo waduro na halitosis yare na edu nya no enfiri wona nkokora Aunty Bea yenhwe wo mu a omo de hye omo ku omo ba ana omo de hye bi anum nu bone mesi ewiase otu Aunty Bea senka utu kwan me modi ne mfanka sempade yemfew onso utu kwan na mafew pa ni nyina ne se owum die bi wom eni nti Aunty Bea koye no ma hu se Aunty Bea wo hwa nkawe sa na tie Dr. Mensa se men kan cho se wo hwe yen ya se oka anum kankan oka sasa ana woka boamu nso a omunum nu bone a sa nyema miensa we Aunty Bea ye babo Dr. Mensa di ne ye de aka asem eni tu di hye bi anum nu bone pa Aunty Bea unim enene 1 week me ba fi anadwo ba 1 o'clock me tu kwan me ka me be pak no fi anim pe enkwada 7 years omo ye enkwada 5 na omu nyina sabi no ma twetwe omo no 7 years anadwo 1 am na omo twetwe saa ka light no to omo so pe mi si ya wa omo dwane mi saw enaniema enkoso enkwada na setem no ehu etu di shebi num no bone a bomodin a na bra Dr. Mensa so eni emfa druma ye wo yare bi ti se hamoid eye koko yare Aunty Bea bema bi wa sabi o jana nan ya na emoje di akire se ya pam ma na me hu ye nkomu kwa afiche na wo bema nso di esi wo sen na afa wo konfi ayi uja wanan na emoje di akire ye wa yare bi ti se mema odun so ani na moja nso edi akire eba eye brehezia yare eye yare a entity mema papa wan hwe ye bema obema yo na wo ye ne besi ni chiase sa hamod yare ya no na ayo si akwan e de ama ema eni tu be hu se hamod yare no na akotare oba no na wo de no kwan na no na ma wo de no kwan na no aye den woni bema nya nhyiamudi a nsu ankan se penetrate ko oba na wo de mu no ema oba no timi tore ba no na nsu no nyina asa na chi ahwe agu na be den no awo
bena na ayo ba watimi atoriba Dr. Mensa simin kancho say hammer the yare etitu na how na edu nya bra ya so ani mfa drum kan ye wokotwi yai gini depo enne ye nua Kofi Job eye kwan nti ye tu a soundboard kese no atofom eno nche se Dr. Mensa ni ho ukwa ase wa ye yantam ho na Dr. Mensa ya so e wo udu kotwi a usu besi gini depo ani wa usi ya busa akwada ketwa enkran so ye wo Madina Zongo Junction babi a yewura akompre ku Kennedy Japan ne dan kese no no e wanso na Oman FM wo e wanso na Dr. Mensa wo odia oba ye be hwew ya bi a titi wo na edu nya no bra wo obi a wo ye bema ye de roba to bema wa ye mre bra yem for Dr. Mensa number no ntudwa na ye mpegi emu na to awudumadie no so Doctor number is 0244 92 69 0244 92 69 0244 92 69 027 11 73 551 027 11 73 551 your last number 0532 928095 number sinya Dr. Mensa number o fen ya ye be fa ne ndu adi enkomo wo yare ene umpum den se de say yitimi show bia ye be show de nyame penaje no obeba Dr. Mensa so e ana obe frey God bless no one cares. Thank you very much. Yanko Samaritan Villa Resort and Conference Center. Eho misi kwesia de bia so upe local dishes pa dia ene enwane Samaritan Villa Resort and Conference Center. Ifi anopa 11 ekopim se 4 ebe boni die local dishes no ya sani table say de opese wudi bia no tua ketekete bi pe na woni obusuafo monko na monko didi na de ni ka wo mu ni se mimi so na yesi bronya dua se yehu so mu sibio na mom 30th of November Samaritan Villa Resort and Conference Center say omusi bronya dua enti bray na ye nyina yonko gi yani ewo ho ye so Christmas tree no ye de bonfire e ba ho meet Santa Claus papa bronya obeba ho bi ni akobo Christmas live band ni nyina Christmas photo shoot bi fa Christmas mo de eno ane Samaritan Villa Resort and Conference Center omo rooms a ehote na eye spacious obetimi akoho for your holidays and now baby akodwojo ho a obetimi akoho nom omo large conference room nso obetimi abaye mo conferences ewo ho ansa na omo restaurant omebie no anopa ewia enwumre breakfast lunch and dinner okọ Samaritan Villa Resort and Conference Center obenya bi ewo ho nom enti ope omo St. Hubert Seminary Santase ope se ofre omonso a omo number no 0322 495180 0322 495180 me patro number si eto ho na yetie ye public reaction on should your ex be your friend na ye be bie phone lines na mo ni edi nkomo numbers no 0243 114497 and 03224 98035 your numbers no na yenko tie senyankofo adwenkyere wo topic yi ho ye ba na ye no mo so edi nkomo ye ba sese ya to me ne uni be meje ya e wo se uni meje nti sa uni be me bi e twempena na sa uni meje na sa opaware ani kon sa uni ne ye adamfo bi because after election no there is no campaign again bi entity mo ba ni kwa say mo be friends I didn't necessarily be friends because for instance me am jam ni obi o na some ne tomatia na so oni ne be friends a e bi betimi asa create problem for another relationship amesa home because I didn't know many obi relationship na janam sa kwa another relationship nam sa me ex say friends but sa never create problem about new relationship na my dem abem to me there it's not do say we no be relationship na mutamte say mo sabe friends there's no need because obeboa wa ka relationship na ko boa na enye afia ne na jane obetimi ada akwa ebetimi di to kwa ba new relationship ni ebetimi ma trust mem because soon obi original mujaya it necessary ma gidi mani relationship na wanyani enye ayaka asam mo break up any kwan say mo ya ayaka adamfo dem betuma ye say adamfo na wo difference say bi dey bi o tumi ko frefre ne dia ende e betumi di problem aba new one but say hu na
Hi, I just say a dear, and any problem be I say. Yes, say. Oh, yes, I was sorry, I know I could feel. But Mushia Mohosea, Moya down for. Me say, me share me exa. Menino, ye chair won't come. A do Father's Day, meet me Ferreno, no my wishing. Ha, that kind of a down for needy. Oh, didn't get my ear. Now say, yes, I be a Michelle couldn't feel so I am madam for. No, couldn't feel and there. Oh, yes, I had the problem about a new relationship. Like any enemies. You know, because minim time I be a menene aka minim time I be a mesumi hia ne mo and aso no susu be hia mesumi mo this a manager ya enye e bia se de bia na menene mishia na me man attitude and ase bia bisi meni obija ye honi eja ya I don't think say I was a menene wa down for but se be ya down for na bia ye honi ye bibi bo ma say then that's connecting and pe me ya see entem say bia oh say na kwesiti yenye seti yenim baby a element wo and other partner mission be hu say na constraint no onye jealous but me hu the need say unu obi jaya esamusa ya damfo oh say mini na jaya no nkire say mini no e wo say yenye de yenya akabati enhye dan so nya adamfo nso bebre sa relationship na e wo mini ntem na break you but me hu na metimi achia no ohumi a wo betumi afrɛ me ne ade ba sɛ ne de be close no de eno na ye ntimi nwesa sɛ oba ne be ma de eden a be ma betumi afa oba adamfo what dey say but enye sɛ bi a sɛ oni na agya ntina bi a wo hu na no watwam na ono nso hu a no watwam na ɛsɛ ma be ya atamfo ɔkyena obi nim ye ebetumi yes bi a na wo na ma na wakodu problem bi mu na wo no so na ye first person obetumi aboa wa nso ono so betwam akɔ ntina ni kwan sɛ woni nipa no mo ya akapra but eni kwan so say mo ye free so bebre say ne ya e bia our next relationship na obekwa akowura mu eno nso nko create ntokwa bi wo ne sa relationship mu any so no ex friends because any relationship and ka onim ni baby anti say ma break up any say mo kasampa na say mo ye high dabi say no dey mean tolerate any relationship and ka minimo intini a break up minimo game na fina me no be kasa ye kan kasa bi se jinta dada de ne so enye din nti no se migusu no ye friends a se re yi ekwan a ye betimi asaka bom no eye mre ana se obetimi no kwa betimi ama relationship na say nti eni se o ex de oni ne ye friends kwa oh it depend dey see ye dey be si wo menene ntam na betimi abasa me ne be ye free ana me ne nye free ti do de be ye asese na better ndo de be ye me no picture o bia na ntokwa bi asia na asa bi akasa bi wona numa e bi akasa no me emua me e bia me ne na ka wanti mase oda so e ka so mi go me no me ye free na wasa yusu sa we de ni bia ma me bi ana o kasa tia me so abi no nye free bi ye se bia me no na ti bibi kitu bia se da nya bibia bia ti se bia ntokwa bi na asi ana bia ye de aganya ntokwa aha na asa bia ebi asetsena ni nkoye na ebi ame amatwe me ho a metimi hu a metimi akasa wo ho a me no dey me ne obi jaya obetimi aye madamfo ana meka ne se obeye madamfo to the sense say obi be kase gentia dada ne so enye so na ebetimi akansi ani ba obi nso ni ntina ebi nso a ekwan a fa so amija na me konya afofo ne bi afofo no kwa ado ba be ye no ebeye west asen dada na me wo nti sa moment ne se me na ya aka me den masa akumachi akwakofa intermediate me hu ni say se me no obi jaya there's no way che say me nentem aya akabeba metimi ne na aye madam abonten sofo won se bi wo hodo ma na opese wo ka bi enso wo fra unya ebi wo ho na opese wo so kira wadwen na akwanya na ye dia mount na ya ye kwa abonten ne ani bi mo so akasa yetie views ni bebre numbers no 0243114497 and 032249803 obetimi afre na oni ye twa ye ho ye ba ye bebie phone lines no na mo so moni ye dinkomo to me ne dia only be me jaya e wo say woni ne jaya
nti sɛ onu be ma bi twempena na sɛ onu ni gyae na sɛ wokwaware ani kwan sɛ onu ne ye adamfo biem because after election no there is no campaign again. Ebi entity mu ba ni kwa sɛ mo be friends. I didn't necessarily mo be friends because for instance me and me jam ni obi wo na sɛ me ne ntomatia na sɛ onu ne be friends a ebi ebetimi asa create problem for another relationship amesa home because I didn't know many obi relationship na janam sa kwa another relationship na msa me ex say friends but say na be create problem about new relationship na my dem abem timi dey there it's not do say we no be relationship na mutam say msa be friends there's no need because obeboa wa ka relationship na ko boa na enye afia ne na jane obetimi ada akwa ebetimi di to kwa aba new relationship ni ebetimi ma trust mem because soon obi original mujaya it is necessary some ma gidi mani relationship na wanyani enye ayaka asam mo break up ni kwan say mo ya ayaka adamfo dem betuma ye ni say adamfo na wo difference say bu be dey bia otumi ko frefre ne dia ende e betumi the problem aba new one ba say hu na hi ati say ye dia ende enye problem bia say enye say wo yes wo sole na wasa ko ni fie ba mu hia mo ho say ya mo ya adamfo me say me ex me hia me ex a me ne no ye che ye ho kama edu Father's Day a mitimi frɛ no na ma we hye no sa kind of adamfo ni de o de metima ye na say enye say bia me sole ko ni fie say o ye madamfo mo ko ni fie ende o yes a de o the problem be ba o new relationship like enye enemies you know because minim time I be a menene ya ka minim time I be a me so me hia ne mo ana so no so be hia me so me mo ti se menene ja enye e bia se de bia na menene mi hia na me man attitude and say there be say many obija ye honi eja I don't think say I want some menene wa down for but se be ya down for na bia ye honi ye bibi bo ma say then that's connecting and pe me ya see entem say bia oh say na kwesiti yenye seti yenim ba bia ye limit wo and other partner me share no be hu say na constraint no onye jealous but me hu the need say unu obi jaya esamusa ya adamfo oh say mini na jaya no nkyere say mini no e wo say yenye den yenya akabati enso dan so nya adamfo nso bebre sa relationship na e wo mini ne ntem na break you but me hu na metimi achia no ohumi a wo betimi afre me ne adba se ne ye be close no de eno na ye ntimi nyesa se oba ne be ma de eden a be ma betimi afa oba adamfo what dey say but enye se bi a say oni na agent na bi a wo hu na no watwam na ono so hu wa no watwam na ese ma be ya atamfo o kene obi nim ye ebetimi yes bi a na wo na ma na wa ko problem bi mu na wo no so na ye first person obetimi aboa wa nso ono so betwam akọ ntine ni kwan se woni nipa no mo ya akapra but eni kwan so se mo ye free so bebre se ne ya e bia wo next relationship na obekwa akowura mu eno so nko create ntokwa bi wo ni sa relationship mu any so no ex friends 224-98035 Reverend na me bisa say obi wo kwa obetimi aka say we hie ye jaya papa yesi obi aka good afternoon Commander, wow. Ena bi ba ma na so. Yesu adom yesu ye ho ye papa. O ex na ye wadanfo. Oh. Ela ho re ya ko pa ko pa na ma wo. Enti onye wadanfo. Baby. Okay. Enti o cho. Oya dan ya. Ye twem. Mate me da. Ye da. Mate. Yate. Eno ne asem no. Good afternoon. Yo, Pacha Udi baby ao kasefi. My family 1937. 1937 kafra. Manti udi biye. Ghana. Debi manti ni ye sent na maso Ghana be ye. 1937. Yo mama ni. Ya mtu kani na da yasema. Amka. Ndio mpaka ni kanike. Oba dia hivi ni. People Pennsylvania. Only one can say, the new quarter like a key. Only a new Tamusia,
you take na. Na we ya track na. Won ko ware fufu bi abi. Yammo ebi bi da sunu. Anya kan se, bi ya da ye so na. Bi ya ware, ye so ware. Anya ni ti kan bi na ni. Na so ware dia. Anya no baby. But 1937, Yami H. Hello, good afternoon. Yeah, good afternoon. Patrol where? Yamiadum, Patrol Prof. Nekato. Yo, Prof. Kasafi Hipa. No Patrol Nekato free Sabi City Hotel. Oh, Prof. You're telling Kache. No, no, Sabi. Kafra. Say, dear. They are not in a catcher. No, okay. No, Sabi is in a medium. Living, but you're the yeah, the Kafa. Wọ́n náà kọ́tù náà èyí ni wọ́n náà fẹ́ mi máa jẹ́ ẹ̀yà àmà ní sáàkù bọ́ọ̀ second man ẹ̀yẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yà àmà ní kú nìta wọ́tá ẹ̀dẹ̀ ẹ̀mí ni ẹ̀dẹ̀ ẹ̀mà ntẹ̀ni gẹ́ẹ̀ni wọ́dí sẹ́ bọ́ọ̀ ní bẹ̀rẹ̀ fà kọ́ ní sẹ́ ẹ̀yìn nyàmú à nka bìbí sí ni ẹ̀yìn ntẹ̀ni dàáyé àmà ẹ̀dẹ̀ okay. Ebi ìdílé mi ń sá àdàmfẹ́ náà kí ẹnì nkùnmídìí bí níbi ẹ̀nà náà kó fàtà ntẹ̀ntẹ̀m ní ẹ̀dẹ̀ it's about another connection. Okay, another connection and Prof, Yedasi. Hello, good afternoon. Good afternoon, Aunty Bea. Patrol where dear? I'm not the Watam Nana. I said you're you quiet. Mr. Papa, or Joso. You teacher. Or your teacher, pie, or church. I'm going to the one to oh, say, you tell you near bow. I'm not the boy. Now, I did be at home. Now, many as you tell abandon up my friend of left from me. My money is a no, to say, you know, Miss Mino be a honor. Of them, and if I know, if they are them, I'm going to use a down for the way, mobile people, within this PhD. Woman, boy, not so, no, I can't say, they're not so, no, flow. You may go friend in my not want to come here, my later and before prayer. You said, bear 5, young ticket. Send up on up, I could be them and all. You won't say, it's her. The later and now, one and cutting them to see the good in. Said them, none so. You don't have to fast the hour, you can not only one to the moment one now, if you are coming to the Yaba or Montemar, I can the name of Yaba. Then will be a kind of giant. I would give you the man of crime, you know. Now, if I don't know Yaba, maybe. To a dream, baby. I'm imagining that's yeah, that's it. Mamma is a crap. I would give you the morning to go away from the court. That's why. Hello, good afternoon. Knowing him and knowing him. I know, knowing him and knowing her. Oh, my Reverend, I grab a money, Juma. Yeah, that's you. Mama be topic with the one to us in fine. You ever seen a trust? You ever part 2, right? Now, from next year, the family, I'm sorry. Okay. I have a question, I'm now. Oh, so. Oh, can baby son say I'm winning deal now? 0243114497 032249803 Ubetimi afre na enkomo enne yedi wonso do adwen kire aba. Good afternoon. Afternoon, Aunty Bea, Obama. Pacho ho ye de? Adumo na wo so e. Yesu adumbo ko pacho odi baby a okasefi. Kapelo go ni sama penya ase. Me pacho ye ti o. Aunty Bea ade we the program ene de papa ka bi ase ya ma e kura de. Anu ma bi e higher no. E bi ye free because okay. Aunty Bea obi tu e free say abra woni mu say wonya de boni bia o we ko hu ye ti no okọ. When nya butra Aunty Bea asema papa ka no udi ago. Abra bo nyina be pasa. We did the crowd kind of now round. Oh, we did the any thing can no crowd kind of now round.
aduane na wo timi di wo ma se wa ye basa wo wa na wo tente wo dentene e wo no ana do wo beta wo dentene no ta se na wo se ni tie ah ne abata anti mi de papa ka ni nye wo fo ya tantan se nyame anka ho a wo fo ya tantan ye da papa te ba ni na futu ndana fi yes ye da se de bia mutie ye nyame nhira mo 0243114497 032249803 ubetimi afre na wonso hello good afternoon hello yeah good afternoon you are for there nyame adome the friend alampine o ka se free fa ameka se free Kumasi yo abu post office you alampine yeah the mo kan there no kre oba bi wo ho no ma won o ne ti o madam o yo ba ne ti do pe bia o yama no wo hu yo pe bia o yama no nani nso na wa pia bonte abo bi diska ko yede akoda da no no aba be ka kiro se o ntimi ne wonti na bi mu a ono abe kan ya o like o sacrifice to life the man onu hu na so no we daya ono na bi na ka kiro so no we daya ya no no akwa ko pebe ma foforo na later on no aba na o san ba be how kiro se yentina eni kwan so on enwo so hu nani like enwo so hu nani mu kura teni mu kura no abeka bibi a kiro David hu nani because hu nani mu kura obe hu ni so dwan bi ma kura alampa ye that's why yes alampa ye that's eni bi o no ma ya na eya wo itino good afternoon hello good afternoon sweetheart pacha ma onde so kakraba me why good afternoon yo udi baby a okasefi meduma pacha me so problem kakra before the oka fa fitia no pakula nimtie hey oni o ex nsem na me pacha o pesa wo share ana ye wi aka papa de number betudwa na ka wa friend ma ye me mo anko adia okay pacha ne wanye ni enso mitini nko bebia okay into the papa de ye bepon a so wo kuma say ya de wutie by radio ye de reverend number betudwa uwia na wa friend no na wetimi cancel why yo nyawe nsha odi bibia be fine why 0243114497 hello good afternoon me ho ye papa also Esawa commander 1 esawara say baby ade be fe bia mechu etu de bia ohwini mu na ne menkasa wai bia ohwini mu na ne menkasa na mechu baba ba tu ojo mo ate o bo ohwini ye mechu ku ko de be ma o o de commander na le ma me fe no awai bye. Yes. Commander. Yes. But very close. Mr. Hello. Hold on now. Yanjo number behind the scenes. Near we are for a while. Into the whole hold on. Why? Okay, hold on. You better calls bear me and son because I'm common. Yentimi conclude e o se papa timi conclude ma ye nti e be fa calls be mi ensa bi akate ye hwe se ba ko mienu bi be ba hello good afternoon pacho udi baby a okasefi kojo pacho ye tie o mama na ba na ma ebi ayo ndrefo amana ni no ma ntoma ni nkabua bibia bibia no ho bi emi o kana stay no ta for ne ni didi na chi so discuss se de ni wala ko be ka o bi ya ban te government bi on so no okay dem counting power ga idea no ye le wa ko ni no we yi bi no no kai okay ma no bi o no no wa ka din ya te ye da se last caller hello good afternoon okay yes last caller good afternoon wait now so 0243114497 032249803
Yebehwe. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, last call and Pacho, we did baby our Kasefi. Pacho, my radio ni from kakra. We do the power. Okay, Pacho yetio. Online ni munye. 0243114497. If I say my last call be opportunity. Na ye ni papa be wie enkomo no the next 8 minutes. Hello, good afternoon. Afternoon. Ayo, Boko, come me say come sepo. Hey, Kafra. Because my okay, the last call, the whole hand me say. Man be mo di area, mo di o. Oba, me say obi ade no. Sir. Yeah, because me ko tiri ku ana so ko ni me yes ko ye no. There be anya ne hwe sabai sabe kan why? Man so kan so me asembo bi say me no what you ana amamodia na wo say ho kire wa boa e beto je digwa me de boa wo me na me da wo ma obi ti ope bo sia na mko gide ma wo na ko je bo sia da mo wi a aka se ko tua je nso woni majai oh na ko ma da na me na wi o afu mo ni majai ma no ha bi ti mi ko tiriti because ni ba so yire ni ni kapele aha eni tiri dia me pa cho me nkoti why o reverend betu o party me pa cho e ya so mo Kafra but as a part of the Yamin Shamapa, I say, do for me. Yamin Shamapa, Yamin Kase. Amen. Reverend said, you want to say, just also I should want to see you on a nippy yan church. We also continue, we also titling. Titra binding and sabacano. Binding and sabacano. Okay. It's Reverend Nameka say, in all this, no, maybe a honor we are there, won't mean in Pacrono Yadan for. Anna, okay. But Kasa. But the view on swa won't mean cut it off on so cry. Anna. Me din kai Kasa say, nipa me and son on. Say, we are bar now worry. We are Bema now worry. Now what exa. Sometimes come back beat me back. Okay. Because a be na monkwada sembi immaturity be na man relationship ni go here. Obi on pa na ya wo fo. Hey. Abranti atwe free me bayi ho mani nko school nwie akwada me pese me hu be ma bia wa ha na bia emuate okay but omu grow na omu ko banana bibi tibi besi eno ho okay but my worry on we oba wa for na wo exa just me use say o so massa relationship no ekoda okay we e be ma na wo exa yenka se munyaka o okay yenka se munyaka okay yenka se semi una enchia no lemom wo ex timi fa kwa bi so every invitation card me di birthday party ntibra on the last time me ka secrecy in privacy yes I wo ka kire wo yire se me ex se me mbra ne birthday party anti wo yire be mo akọ ana wo kunu be me na akọ no wes mikina akọ ebetu ko fan sembebre diaba enti x ho asem ne die enti ya fan x no atwam mani ntwam okay x oyo x mani ntwam okay so no okay but yen they can say munya aka o yeah because be papa be betime fi ba bi aba okay but they can say essence hwe matwetwe anum na genti adada so nye so nanti wa we ya our papa say okay yo enti limitations no day boundaries no day boundaries no me anyaka but how do we keep ourselves boundaries I want wisdom no say na make wisdom wasem okay say we oba na wo ex so you worry for so worry ya make sure say unu kunu ani wo current boyfriend din koma ex won ni din embepie nkomo ni mu okay ani ya baako okay ebi kura na oni wo ex no wo ba so in ideal sense no say wo ex ni mpo opese ofra obetimi di ukunu na mama no ya fresi su mame se bia on ema wo muntemu a okay but ya wo ni kunu kasa on we you ho afrim okay because bible kura ka che say yantwe ya wo free any appearance of evil adie bi ebetimi di yakọ ohaw mu bia me de madwe ya me se we ansire nyame nyansa emfi soro
kwa fa so be handle exa wa wa pe bi be say okay adie no Aunty Bea o ye nipa o ye nipa wo ex no bi kura wo no wada pen yes me kan na enna wo ex no wa ma wo experience bi pen wa ma wo experience bi a cheze wudi ago kakra bi a ebesa so ena wa so nim se wo ex no so e be ma se de na ne kasa se de na ne handling o si handle wo tie no wo be no abibesi ebesi chemen no na wo yesa anyema no ya de bia me ka o ma sori kire youth ne se boni ba ko a me yesofo a untimi nkase efire bonsam eye dwamambo enye fi bonsam dabi oh papa thank you process I di boy dwaman no ewa saa na wo ye be ma na wo fa wo yire chi a enye bonsam se broni wo ye friends askwa wo exhibit pankro no me pa cho bonsam na fa boat ma so bonsam be sha wadwima na wadwini nyina ye pankro no nyankopon ni mu se wa ma wo ne huhumu a wo be ye nipa samunti na wa ma huhumu so that the spirit will speak to you okay eti wo free asokwa a wu dware wu siesie ho a pankro no nyina onkunku no nkasa se enko okay ule obegina mall anim ha o de boat o fa boat o ba ye nyina boat asebi so se ko se pankro no oh adie bi wo ha de bia na bonsam no wo duabu because de bi wo ko nko duty kwa se bonsam o ti ase adie bi wo process no ewa nti esia eye wa no wasusu adie ni so kakra flabrante ya ni ex fi America ba odi ne 91 month me kwa ten wuntimi nka nkyere me da se kissing pommem ebebem yeah wuntimi nka nkyere me da se sex embem ebebem okay Aunty Bea ex die wo yoba na wo ex wo wari so wari na no ex chatia met makasa indirectly mopem we yoba na wari we bema na wari na wo ex chatia culture mind who you run to oh say omunyum no o si nipa wo chiro ba so he bebia wo dwane ko okay ebere me ka sem bi o ma sorry o mo sire me se me wo ex and wo try me se me na me be kanya me sem amana sachira obeko hell on kama ni sachira me ma ho woni ni track bia because you kanya me sem ko nyansa da ho na me ex fi me ko kanya me sem da bi wo bo for bible ba bia na ni kire so ko sachira ni ex we then was sachira e bi sida o de bible ni ko ye ni ba ho so na ade a che je se we ni mo sachira it's men try onu mo sachira sachira no what I say enti wo ex die Aunty Bea yen ka betie fo ntia ase se wa ware na wo ex okay etwam be ma no se nyame apagya no so abeye president so ye die etwam okay wo ware wo ex etwam ko wanim me da say yo Reverend Kwame Kwatin na papa pacho fa o church location no e no number people say o show and for problems so that knowledge no wisdom yen tibi wo ba bia enti wadaro ma buankofo ma me Baptist sofo okay na Masafo din the Baptist Family Worship Center ye share wo Micklin Hotel okay Micklin we were Micklin inside wa e wo denyame conference room number 2 okay ho na ye asori na ye sha asori ase kosi ada anopa 8 nya po 10 okay 2 hours pe ye share 8 nya po 10 na ya asori no na wotwe bi ense bia ye breakfast yes every 3 weeks bia ye breakfast nti ye breakfast no we eat chicken, we eat sausage, we eat porridge, oats and things. And no, they are sorry no. The members not train. A third week of the month be a breakfast. November they trim. November no. The say October ye breakfast no me no.
enti ya suspended November de no ko December 22nd and ye bedi oh ya to safra mu ye bedi your last breakfast for the year na enika and the mama na ehwe chire se bi mama ya me shout 22nd na ya no double na akoma mu nsem ho na ye beba sorry sada Papa Chona. Oh yeah, we name. My number 0240 96. Papa ya na me ka bidi wachi. Ayo. 0240 96 96 95. Pacha repeat. 0240 96 95. Reverend Kwame Kwatin Michelle. Our real relationship mu how bia oye nyame sofo ankasa. Ena osan eye counseling nefa relationship eni aware ho frɛ no enkoku obi ba wae enkoku obi ba me ankoma happy birthday sibie na yen sorry enne na watwi mu nyina yen sorry yen dwumadie no eso first birthday no ekɔ ediama Sarah Brobe okay yen kwa akra ketwa no ho ye kwa akra no ho wi na yakɔ Sarah ho erama adoma nkansa ochre erama adoma nkansa ochre wei efri Uwafa Justice Opoku ho or say my happy birthday and na wudi enfiensia nti happy birthday to Erama Adoma in Cancer Orchard Uko School or Janet Educational Complex Tapo Enshia yeso happy birthday to you the atosu mienu no ede ko Emma Sarah Brobe o Chronom cement mu we every wunia ba Martha a champon oye adwuma ewo Asqua Municipal Assembly ene unuanom ni nyina Madam Sarah Brobe Chronom Cement mu happy birthday to you nyame onhwa na onye wo kese ye de adwumadie na wotwe mu nyina ye de eba ne wieye aseda kese no efa nkomo production team members ni nyina Nanabila Kantanka Spatus Kojo Sakode Beluchi Nanaya Beluchi Akoma Caesar ena Paul ena Emmanuel Kwame Vadi omo eka ho ena ejiji dwumadie nyina edebro ote Peggy enso ene era enka behind the scenes fo ni nyina adebia ye dwumadie no edebremu no nyame ehia mu na onye mu nyina kese na wotwe foforo ye besim no so ye the topics a etiapo ensama wuti a usua de edi free no eno ena ye de ebebremu midin the Beatrice Piogabra obetimi afre me Aunty Bea me sorry na enema sese Black Stars krom o match bi enwumbre mini mu ho hwe ebusia penyi pepe ena Ralph omu nyina omo de sa enkomo no ebebro enyi we fidie ne emfi hanom yeda mu nyina amase